Nimbano oras manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakitak da iruwin kan bubot nga inukod da jinwang mau. Apay inlakom kadakwada. Uwan tatang. Ada pa ka sa pula ko na iti kwarta. Amo ka niti asawa nga inlakom jinwang mau. Kwa tatang. Saan? Diyak tayong bagakin ko na. Imbagam ko mga muna sakbay nagdesisyon ka. Agam agure ka. Anya ngamin ay ti pakasapulam iti kwarta. Kwa, tatang. Ada ka didakkel nga utang mau, asaan nga amo ti asawa, ket isaw ti bayadam. Awan. Awan tatang. Anya nga raw ti pakasapulam iti kwarta. Ada ko magatang. Anya ya ti gatangam, tapengin lakom pa yung kakaiso na pagar-aradom. Ibagak tatang. Ang pangasyo. Di yu ibagbaga kadananang kun ni Amera. Sige. No, anya man ay takayat mo agatangan. Dua tala nga makamaw. Ala, ibagam nga roday. Paltog tigatang tatang. Anya, paltaw. Uwan tatang. Tapno adamot pang dipinsa tayo iti bagbagi tayo. No adaman na nagpanggap kada tayo iti sana na sayaat. Gapo kaday iti panang paturungken kaniburog ide iti paltaw. Daytat in nakapanunutam gumatang mo't iti paltaw. Uwan tatang. Narigat no buning lahang ti sarsarang tayo. No kasdeng adamayat mangdangran kada tayo. Maawatan ka barok. Ang kasano nga rod ang mailimod mo iti asawam nga awanan dyan nuwang mau. Ay tangarod ti problema kita, tatang. Diyak pa'y ammo ti solusyon na. Kastaw. Tapno makalusot ka iti asawam, isuro ka iti aramidam. Agore ka man. Anak ko man di pagilimudam. Sakit tayo, ti mangkonsintikin ka. Kwa, tatang. Maawatan da ko ma. Para iti siguridad tayo amin ngagkakadwa dyan gatangi kapaltog. Sa bagay. Sige. Anayon, ti pan nakaawat ko ken ka, barak. Anong nga rin tinapanuno ti a solusyon ti problema, tatang? Anday pataraken ko ano ang kaniguyo. Katangay maumaan nan, sikan ti mangala. Kat isaw ti pagparangam anuang mau. Anya? Unang malahasin ni Amira dyan wang mi, tatang. Tapasara iso ti mapan mangiwayway. No, kasday adyak masango. Ibagam tulatan nga insukat mo kada iruwin kan bubaw. Kasano no agdamag to kada irwin kin bubaw. Di pa'y mabuking ako. Saktaon ti makaamo amang tulag kada kwada. No, saan ka mabuking? Ano? Agyaman ak tatang. Uray may sa ti katugangak no kas kada kayo ti kinasayaat na. Saan na ko napatiray ukan. Talaga mo't siyakla ang ti katugangam. Nataykat nga rudan na di asawak. Malaksid lang. No, dapay nalimon sa bali ang katugangam. Awan tatang. Amuyo mo't at ilang anak yun. Ayat eh. Sakti makalaban mo. No, mga alakay ti kadua di anak ka. Patay ka, no asino ka man nga umayag, basak-basak dito eh. Sakmat. Sigurado, anatay itantay jay nagkarasakas, senyorita. Asit kanta, barong. Siyak pa lang tiyo masidag, senyorita. Tamang ano, maisagmak kayaw. Sige, asit gam nga rodan ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Ikasaklat tati paltog ko. Aganad ka, barong. Sigurado, anatay itan ti pinaltugan mi. Waknitak ti kasamakan. Barong, anya ti pinaltugan ta? Jackpot!
senyorita. Ha? Saan akabusor? Winutulisan tinapaday ta. No dikat may nga alingo. Alingo, ti pinaltugan ta. Wan, senyorita. Adi tao. Naudatalan, senyorita. Naimas nga taday ta? Para kanya kat naimas ng dagiti ordinaryo a baboy, senyorita. Sige, yawit ta nga rod. Kat partyam, tara manaktuman na talaga na imas ako nam. Wan, senyorita. Apay nga tadi mo la sumangputan ni Miguel. At dapay lang nga tayo taltalo. Amira, Itatang. kas nadapas-paso nga daw. Wano, amom ka daw nga umayak, kat siyak ti paspaso nga daw. Ay, sana da kayo tipas-pasungadak, tatang. Ni Miguel. Anya, awan pa ni Miguel? Awan pa'y nga rod. Aldawan nga di matla sumangputan. Diyak ka mo nung may mangal daw. Di wala ka din nakita iti talon? Ha, sana mabaling nga ibagak tinapanan na. Oh, tatang, kit kita andak matlatan. Amang nga naranaan nyo ti asawa kiti talon. Ay, saan anak ka? Awan mo di dyan nagabayan mi atalon. Ay, napnapanan na nga tan. Sumangpet tulat ta. Amo na mo ti pagawidan na. Saan mo't nga ubing amayaw awan pailaan. Uwan matkit di Ngam anya ti amok. No nasantil mo kit di mo to nakaskin ni Puyong, idinapan ng ruot. Yak mamatay nasantil mo idinipuyaw. Anya nga ron ti pamatiyo, tatang. Idin to ta, intultul nagdapay idi balaydan. Ada siguro number 2 na Ha? Ngam gapot na masukalan idin. Imbaga na mo tayo na nasantil mo. Ay, Ad-adan adyak yan nga adda babae ni Puyong, tatang. Nasingpot mo tayo tao Saan lama ununi? Kun may sapay, saan mo ta naka-isputing idi imbagada na santil mo? Sana ya. Saan, tatang? Nakakamisita laeng idi. Kun naka-short pant laeng iti rot-rot. Iso nga adayot ibagbagada nga ada number 2 ni Puyong. Sa bagay, ay ayatin na unay ti asawa na. Akas ba iti panagayat kin ka ni Miguel? Napanangatan ni Burog. Tapay nga awan da payaging gaita. Oh, Agripina. Itay pa'y abuy-buyan ka. Pag nakaslat di makanakapusa, anyat mapaspasamak yung kaya. Bueno, nasakit ikan mo. No nasakit ko matityan ko, sa anak ko man apag na. Abay nga ro saan ka makatal na. Da Burog, kanti anak ta. Isuda ti paspasong adak. Itay pa'y labigat arimwarda, ngam aging gaita, di damat la sumangpatan. Di mo ba kadanagan niya? Sumangpet dan dulata. Amom ka di ti ayanda, Placido? Aqua? Sumpat ka. Amom ka di, tinapananda Burog, kanti anak ta. Saan? Adat? Ibagap, no jak madandanagan. Mapo, napanday di bantay. Anya tinapanday no braidjay, Placido. Jak kayat nga agulbod ka. Tano agulbod ka, kat adadakas ang mapasamak iti anak ta. Sikat ti pabasulag. Wani baga ako napandanag sursurong ang paltog. Anya pa'y? Sinvergwensa. Intuloy na latta ti agensayo nga uray saan ko akayat. Tay ko na kon, pagsayatan na, no amo na ti agigamit ti paltog, Agripina. Maulit laang ti panakadisgrasya ti anak ta. Sikat ti pabasulag, Placido. Pabasulin nak no natay kan. Ay, santo mapasamak rita. Tamasursuruan mo na na ibag ti anak na pumaltog. Iso hindi ka madalakan. Adad po biyak iti anak ta. Iso akasla saan kun akayat nga asitgan no makitak nga daigam na apaltog. Nervyosa ka launay. Good. Niran-ran na lang matanatamaan ka, Agripina. Kanagyaman ka ta si bibiyang kamay. Basta mabutengak ang makakita nga adda paltog ni Chloe. Mapan ka iti ayanda. Tama nga no adda manandakas ang napagtengda. Sige, Luis. Adadimtang.
Agure ka. Isudan samat tanda kiti dimtang. Anya kiti pa nagkita mo. Di mo mabigbig tilugan da. Anya siya binagkat ni Burong nga imbaba, itilugan da. Kaslamat kaldi nga saraan. Aham ko. Umay ka, Agripina. Sabatin tayo na. Pamitlay. Sagsagpit ko lang ni Tipalay. Andan umaya sa nga ilay. Naimbaga malam yun, tatang. Miguel, si Kaman kayang baraw. Sige, sumarag ka. Dito nagkipagsaritaan ta. Agyaman nak tatang. Saan ka kadipa yan nag-awin? Iji balaya. Saan pa'y tatang? Dito'y balayo tinagdiritsuak. Ita'y nakisinara ka kiti lalaki nga mawawag kanya. Kahit kumusta ti pan nakisinarak mo. Iti manglaklako ken kay ti paltaw. Talagang adapaltog da dya lalaki tatang. Kat ginatang kon. Anya, adakin kan. Wan tatang. Kaya tiyo makita. Alaman, irwar mo man ta, kilatisin ta na imbag, no? Saan mo't laki kitong na itapaltaw. Sana pulos tatang. Makita ang terwar ko. Ato'y tatang. Oh, Ha, kalibre ko rin taysin ko man. Stainless pa eh. napintas. Saan ka di tatang? Agputok mo lang ata. Dahil tatisan ko pa'y nga mo tatang. Tadyak mo't pa'y inpada sa pinaputok na ito apalto. Umay ka, mapanta iti amok a lugar anatalgad apang ipadasam iti na iti apaltaw. Into malumlatan tatang. Ang mga numadandanagan unay itan ti asawa. Ewan kayam, itay pa yung madandanagan nagkapuwa ki di balayaw. Sigsigaan na ka. O sige, pinakaro din tatang. Agsubliak to ninto malam. Napadasan tantuman paputukin da ito. Yawar ka man, adapay damagag. Ano ta? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta. Imanay mo't laang tinaglakwam itinwang mo. Wen tatang. Ken adapay basit sobrana para bugom. Ay, nagsayatag. No, awan utang mo. Isulang ti kayat ko adamagan. Sige, agawid kan baraw. Placido. Naimas nga tamat, di parpartyan ni Burong nga aling. Narimas, Agripina. Numaramanam lang diya kamo no di mon berberukan. Saan nga taan na alsam ti karnina? Tabo nga ti kay o ti kankanan akan rurot. Anya na siya pa nagpampanunod mo. Anya kita karni analsemen. Kaslawan amo mapulos, Agripina. Inton maminsan. Diyak kayatan nga ijabantay ti paginsaywan ti anak ta. Tapay. Salsalwadan tayo dayjay a lugar. Tama develop to nga eco park. Sa kalpasan na, paltugan dalatan dagiti makita da bumaba nga atap nga animal. Madi, Placido. Imbaga kon kaniborog. Asan danton na mapmapan ni diay. Kansandang agpaltog kadagiti atap nga ayop. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Kaanon tumat amarugyan ti panakadevelop dayjay a lugar. Apaman na malpas, dagiti mapatpatak dira pagadalan. Isonto ti may saruno. Sakbay nga idasaran kay ti pangaldaw mo. Mabanin, ibagam nga umuna no sa dino tinagkapuang Miguel. Oray saan na kon nga idasaran. Itay pa yan ang aldawa. Sa dino tinangaldawam? Ano, adamatan babaem, kat nagkapangan kayo. Unay kamaten. Ang mamasiksika lang ti babae ti biyag ko. Sakit din kasta ti saom. Amok aya, nga damat nakasulisugam ditan. Awan, Amira. Tasiksika lang ti babae ngay ayat. Nyat amok, nagkapam nga rod. Kan, apay ako namanangan kan. Ipagaklatan anak-anak ng kidaya. Di ka makasao, naggapuan ko na. Kwa, inlagip man David sang tayo inada. Iso tinapan ko nakipanganan. Agpaisaw. Wen, uray ka damagan. Sapal ako matasaan. Day takot ti pagdadadaala kiti orasan. Nakaad-adayo di ayanda.
Sa ibaga ng tupay kit di, ngay nakmat isapol tingiwat ko, kasgan ka. No kasta, mamati kamot lang, itimbaga ka na pa na. Anya pa yung ay, mamatyak na tan di nakman ka taul-ulbudan. Ay, Diyos ko. Sige, tinak agidasaran. Pakawanan na kumapo. No nagulbura ko nito asawa. Anya. Naimas matgayam ti karnit alingo. Nananam, sana makasuya. Di ba balikan na naimas ni Aling Agripina? Wen, talaga naimas. Isuhasan yung apulpulutanan dyan da iti ref. Alawan, no isot ko na. Mapanag itayan na burog, ta makisangwag ngagpulutan. Talaga, sa bali ti raman na. Amangan no si kabayan ti mangibaga kani burog, ama panagan o pidaling o. Tamumon ti kinaraman ti karni daling o. Ay, saan? Diyak pulos ibabawi dagiti imbagak itay. Tanarigat no maibos dagiti atap nga animal. Amang no dinton amu dagiti sumarsaro no akapututan. Sabagay, adda punto magrepi. Ay! Ne. Anya na yakan albong ti Baldog. Urayak lag nervyos, Placido. No. Ay! Agsasar nun dagiti putok, Placido. Agdan samot tan rin maot kada tayo. Dito'y kalang agrepi na tarumwarak. Nakitaan no anya na yakan albong. Saan? Di karumuar tamagan no paltugan da ka. Di nakigawid. Kitakan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pato abang guys. Pilyam kumamit ti lugar apag praktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis, Papa. Pinaltugak lang tinakitak abaklat. Anak ka puli-puli ti sangatik kayo, nga umalatiw ko maitiunag tinaladan tayo. Ayan ti baglad. Tumangad kayo, Papa. Tijay ni. Salbag, nakaskas daw. Nagdakil na baglat kan. Nataysan. Napuruwak, Papa. Magkunakita na natal ng tipulso nga pumaltog. Kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanadnag. Nakakapit pa'y lang. Pato apanggis. Nalaing ka pumaltogi ha. Talaga ka diya si ka tinakapaltogi ti baklat. Ta sino kumapay? Kat si siyak lang matiada dito ay Papa. Ayan di Borog. Awan ni Borog. Nagpakada na gawin. Tainawagan ka asawa na. Aggurigur ka no ti anak ta. No kasta. Talaga si ka tinakapaltogi ti baklat di penatnag. Wan Papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na ragasin ni tatang ijabaleda. Kat mapan kami iti kun ng amuna natalged a lugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tapnawan pa nagdua-dua kanyak ti asawa. Asabali ti papanak. Oh, Miguel. Kapanam? Anbarikas mo matabunan mo. Inakman mangayo, bakit? Ado pa'y matikayo apag sumurod Ekwa, ado pa'y tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan-anag ka nga rod. Wen, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan nadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkel tatyan mo. Kat sapay la ko ma. Tasaan kanto amarigatan nga ganak.
Binigata kang agpagnapagna. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to ka no amarigatan nga aganak. Wen, kun maysa, di ka unay uminom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mo't. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akaruprupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pamulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din nandiyak kayat. Talaga si kanto ti karuprupa na ta. Gwapo ka nga amana. Ha? Diyos ko. Kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asinun tumata ti karuprupa ti anak ko. Ay, sabay lang kumatasyak to, ti kaing ingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa, asaan nga iso ti puno nga ama. Aging nga ito, tsak pa'y lamo na niya ti ramidag. May patagkon tumat lang ata ti anak ko. Idin to taamok, nagtaod iti maysa at demonyo. Abo nga laen, di pa nakaramas ko. Kat di pa'y Mayor Placido. Ay, nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Baglat. Baklat kan ulag. Isumatlaan nga iso. Awan kita ti beklat. Dayta tinagdumanda. Yan dagdagal nga amang daytoy. Ibagam itiboy tayo, ama panapuuran. Uno ikali na daytan. Ah. Aling gatak una yan ang makakita. Saan, Mama? Di nyo pa ikali, huwag pa puuran ta baklat. Apay, kaya't mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Burog. Kat kuna na apartyan ng tukano, Mama. Saan ama si dadayta? Masida nagkunasan. Kunadag iti nakaraman. Pangbabigsa kano, iti resistansya. Iso aramanakin ton maluto. Anya, Kasla kano raman ti manok, Agripina. Sige. May paknik pa lang na itabaglat. Tanin tuburog timang parte ton sumangbait. di mo kunaan aramanam tumanen, Placido? Natural. Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni Burog. No may ayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat, akaida. Tatang, itay simang at tayo itiray ito abantay. Tsak pulos impagarot nga da nakalawlawa alikaong dito itukto. Daitaw, iti awagan da iti bantay si Minublan. Kas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan na talgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito at tao. Uway, taure dagiti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami napulos ti Marik na palayo po'y ditaw. Pudno nga dayo da ito alugar. Ngem, napintas apag sursurwak a pumaltog, tatang. Una, isungan surot ka ditaw. Dito lang ti amok a lugar katalgadan na pagpraktisa. Ala, irwar mong tapaltog mo. Buyaan ka man nga agpraktis. O sige, tatang. Takumitak nga rod iti sirigag apaltugan. Dahil sinaraya ka imito ti paltuga. Yun nga agpaiso. Una yung ti kaado abunga na dahi jaya kay mito, tata. Andon tinaluom. Kat dahil nag-aari mo tong sinaray ti sirigam. Wen, tata. Tanumat chambaak. Amatamaan dagi jaya abunga ti kay mito. At dati kanong tayo. Alaki din, paltuga mo. Wen, tata. Teta, itan. Awan na pulos tinapuntaan. Ay, nabigla. Takas laki midagtigam ko apal itong tata. Iso nagbangking. Patid kerem ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam ti gatilyaw.
Tapno saan ako midak no agputaw. Sige, wan tatang. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama? Ay, kabaliw. Unay kayon, mama. Managkigkigtot kayo. Saan nakakabaliyo? Bigla ka matlat na ngamin nga agsasaw iti likodak. Iso nakigtutak. Gapo ka di din nangigyo apotok itay? Iso alis to kayo makikigtot, mama. Wan, Gapo ka di din nangigyo itay apotok? Iso managkigkigtot kayon? wan. Katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, mama. Ngam dagdagas ko mano jak napatay jay paglat nga wala tayo ko maitinaladan tayo. Maging gaita. Kasla sa anak pala ang amamati asikati na kapatay iti day jay abaklat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, mama. Talaga nga imala ka ni Papa mahilig iti paltog. Kaya't ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin kado a pumaltog, mama. Iso asaan ngagsarday nga agin sayo. Aging ga asaanak ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandani kan aganak amira. Masapul nga isagana yu amin na dagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti plano. Agpasuso ka wenno padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan ti mang pagatas kan kuha na nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ay won. Saan laday ta? Nagngingina ti gatas itan. Di tapay ti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswanto ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulagan ti umay ditaw. Wan tatang. Nalakalang na tamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga ti paltugmaw. Dahita ti saan ko pa nga mo. No, sa dino ti pangidulina. San mo ngay kabin iti aparadoryaw. Ta sigurado masukainan ti asawa. Wan tatang. Agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga ta ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado ano makita na. Damagan na adagaw no nangalaam. Di bagak tulatan. Adda nang ipadawat kanya. Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak imimbro kamutan ka na iti tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na tata. Tulungan kanton makipalawag kan ko na iti amin. Sige. Agyaman ang karon tata. Un kaya. Nagkita kami kani abogado Macario di na minsan nga aldaw. Ta nagrana kami iti ponsyon na. Kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor tata? Magakano ti maseknan nga ahensya. Mapan tayo amin agpakita iti opisina ta. Akatalunan ti mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Ket, kanon to nga rin ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tata. Awan pa imbaga kapit siya. Di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait, sursuram to amin na kakadwa. Agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang salbangkit diti kastoy. Agripina! Apay nga aputam dagong mo. Gaputan na lang abko tilang ti bakla ta pinatay ti anak ta itay nagaangin Placido. Isu nga ipagam iti boy tayo nga iban lang nalaangan da ijay. Malawen, may bagkat kon. San ka no pa'y lang makumay ni Burong kita malam? Tanda pa'y lang iti ospital. Kaya't yun to pa'y lang amin na si daan da ijay abaklat. Ni Burong, tinagibaga. Apartin na kumano makaumay.
Saan nga tanga-ad-adda amay sagmak ni Chloe? Itataam mo nan ti agigam iti paltog. Saan? May at itatamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na ano adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, so ngagmi-meeting kam to amin nga kakadwain tundigan. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido dayta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Anya nga nga isardin nyo langan dayta nga ilablaban nyo, Mikel. Anya, sana mabalin. Itahapay taddan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at tartari gagayan mi? Wen ang mga nodan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Pasalsalak niban na, ti posisyon na akas mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabutang? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible. Apatayon na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakder nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may naparta nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment. Tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo kadi pa isaruno? Isarunok. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti may pas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu ang kwarta. Pudo na ita. Oray mangwarta akto manan ninton eleksyon. Day tamat ti madikan ka, Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramraman na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang na ita, Agripina. Saan ka di ang makaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon. I-highest bidder di mga bak. Dahito tirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Pwera di los buenos. Nga pagawatan da kami na politiko. Tila nagturtulungan di saritaan. Pato apangkis. Adayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan da itabanag. Nasaya kasi mangpat kayon, Papa. Mama. Abay. Da ka din napatag ni bagamtay noruray mo. Tisangbad mi. Ala, agsari na kayo man pahintay na uminom kit ni mawawa. Sige. Mama. Ada ka di padamag mo. Adda, Papa. Imay di may saka dagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na lang itay dumtang kayo. Anya timbaga na. Naamuan na nga agmi-meeting ka no manan dagiti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigon iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta, ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Patwa panggis. Di dalat tayo sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita da. Ikakiday ti pagnakmanda amin ninton bigat. Anya ti pampanunutin yung aramidan, Papa. Ladingitag ngamsan ko amay baga. Kandi mo kung may bagbagakin ni mamam, tinaybagakin ka. Sige, Papa. Simangpat ka din ni Burog. Adan. Aday ti garahe. Agkarkarwash. Mapana kitayan na. Kaya't ko ang magkasarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Anya ngay, Miguel. Naibagam ka di matla amin ang kadagiti kakadwayo? Ti ko nam apa nagbe-meeting yo? Wen, napakamo kami ni Dan. Talaga madanagan aklat ta. Unay kiti na panagdandanag mo. Numuna tagdaragsin ka. Di mo unay pampanunutin no anyaman ti problema tayo.
Tidandanin panaganakit iti panunutan. Madanangan na kami, no dadakas nga aramidan kada kayo ni Mayor. Ti kinamayor na ti maapiktaran. No pagaramidan na kami iti saan anasaya at amira. Ala, sapay ko mga rod. Tanapintas ti banag ti panagmi-meeting yo. Mabanda iti adayo. Sa dino nga adayo, Mayor. Di ka nagdamag. Isurog tulat ng tindalan apapananta. Arda ka di ilimlimid yo, Mayor. Adubay, tisan mo nga mo, brog. Ngam inutan ama mo amin apalimad ko. Ano nga tatag iti sikreto na. Ni mayanggan ya. Amok tiyaday di panunot mo, brog. Anya, Mayor. Sige man. Pagtuan nyo man no talagang amoy. Salsalod-sodam iti bagim. Nuan niya dagiti palimad ko. Saan? Napugtuan nyo nga agbayso. Naglaing kayo, Mayor. Iso, adi kag panunot iti may kundra kaniyak. No kayat mo, anasaya at kanagbayag tilin ng ta. Ay, uwan, Mayor. Agsaka na kagarudan, mapantan iti kunak, apapananta burog. Tatang, ano nga tano ala ito di paltog ko into nagmi-meeting tayo? Anya, ay saan pa raw? Pangusaram kumangay. Dinto tada tayo lang, ba't nga kakadwat yung tatarip na? Sa bagay. Narigat nga gisalsalitan kay ti paltaw baraw. Tama nga na makasipot kat itik-tik da kakadag iti pules. Sige tatang, saan kun nga itugot? Kung kaya, nangindulinam nga iti paltog mao. Inkabil ko iti unag tibur na tatang. Saan nga ta masukainan ti asawam, nguno niya balayat. Saan tatang? Tadalitik day jay aburnay. Iso saan mi nakarkargaan iti danom uno anyaman. Nakapak ni iti apon ti manok mi. Nasayat no kasta. Tano makita da abalayan kan amira da jay. Sigurado nga nervyos da iti kasta unay. Kan amangan no atapan da pay amay sakamot at tulisan. Ulimag! Ulimag! Imay kami. Taya mamok ka na kayo ti baro akadwa tayo. Bulog! Sikan ti mangibagay tinagan mo. Nasaysaya at kumalaang. Ada kayo ti mangibaga tinagan ko, Mayor. Imbaga kon! Nga mituloy mo ti mangibaga. Sige, ibaga masikan ni Burog. Kakadwa, siyak ni Burog. May isa akmat, malalaki akas ka na kayo. Kan awan mat, tikaputang ko nga oray asino apolano. Pato apangkes! Di mo ka di mapigsa di panagsaong Burog. Kas kalat saan anang daw. Abay, Ko, di mo ibaga ti kasta. Abay di nakabutan. saan tanasaya at kayo matkanyak, Mayor? Nay, apay nga katawa kayo, iti yung bagak kakadwa. Gapo, tadi nakpayunay am mo Burog. Nga uray no inaldawan. Nga kadkadwa tayo di balay. Nakamot-motang, mo tayo, Luiso, tagpong tot, bro. Anya, Nadagdagan sa pahingam demonyo, Luiso, di makapong to. anya, agpaiso ka dito bagbagay, dagiti tao yo, Mayor. Awan Burog. Awan Burog. Agpaiso. Gadita. Ibagam mampay nga awan pulos kabuteng mo nga oray asino, ha? Ay, Mayor. Namat lang, loko. Diyak kayat nga danaturturad nga musiyak. Burog. Iswatan nangam lang no katiag sao. Tama nga no isot. Patatayam. Uwan, Mayor.
Itatam-amuyon ni Burog. Katagtungpal kayo kumakangkwana no anya ti bilin ko nga rami ninyo. Dahil so ti sukat na di buyong. Amakan nawan ko. Burog, pumili ka ti kayat mo kadakwada amang ipatungpal ni plano. Di plano, kadagiti agmi-meeting akatanlula inton bigat. Nabanduga ka, nagmalmalam. Ada ka ba't gaya man, honey? Apag isot isang pet mo. Babay. Mailiw kan, winod na ka di bagam. Kaawawag itay ti abogado tayo. Kat kuna na akasla tagilid tayo kano iti ilablaban dagiti katalunan tayo. Niyo? Pato abanggis. Kaya't nasawan, nagdagkal ti posibilidad na maagaw dati daga tayo. Kasta! Kasta ti panangawat ko iti imbaga na atagilid tayo, Placido. Pato abanggis. Kung di Tagalog ka ba yan, sana mabalin. Siya kiyag dama mayor. Ano't kwarta tayo? Nga mabakin da tayo kit din dagiti amamirmiraot. Ha! Yak maaklon no bilang kasta ti mapasama kag Agripina. Uray, Jack Placido. Jack met maawat. Kan, amangan no, agmauyong akpay no maagaw da, dagiti dalawa, dagdaga tayo. Nyagad tag mauyungan. Aging gat si bibiyaga kagripina na ito ititandanam. Jaki palubos sa mapasamag nila. Maawatam. Anak man ang makaturo ka mga pampanunot. Gapoy ti pa nagmi-meeting man ang damigil itong bigat. No kaano adantani akong aganak. Isumat ng ti kanaya na pa nagmi-meeting ta. Amira, di ka karipay matulong. Umay ka. Umuna kalatan. Sa anak pa makaturturog. No di ka pa'y makaturog. Dito yak pa lang ron. Kadkaduan ka. Sa anak mo't ama butang agmay-may sa dito'y salas. On gayam ni nanang. Nakaturugan. Nasapa asimra kita iti silid na. Kastan sa dagiti lumalakay kada bumabagatan niya. Nalakada ang maridridap. Wen nga ron. Ang oray si ka. Maturog ka kumamat na masapa. Jakmat nga rod ka tinakakidumlat na nakaidda nga oray sa anak pa'y mo't amaturo. Wen, ng panunutin ko ma. Dandani ka na gana. Uwan gayam. Anya ti plano itong makapagpasngaya. Anya ti plano iti anak ta, ti kahit kasawan. No, adan tong 2 bulan na. Siguro, mabalintan to na pabunyagan. Sige, makamuka. Ngam ni, ipalagip ko ha. Diyak kayat nga anakad ni Chloe ti bunyag ti anak ta. Unang, nakapag-uwan akong kinkwana. Nakapabain no saan tanto nga alaan ang mga anak iti bunyag iti anak ta. Di mang panunot kay tinapintas arason. Tapno saan na kan akanuksaw. Awan nga rin ti mapanunot ko anapintas nga rason ko. Iso sika kumatag panunot. Oh, Placido. Rabiin, ngam umin-inom ka pa ilaang iti ahara. Bailiwag lang uminom, Agripina. Mailiw ka laang nga umino. Wano, gapu itinaydanon ko kan ka nga imbaga ti abogado tayo. Agbalbali na nagamrod iti nagadag iti katalunan tayo. Awan sirbida Miguel kan matya sa mang patpatib kerlat na kadagiti kakadwa tayo. Iso dati mang sog-sog-sog kadagiti kakadwada. Iso puor ti kararwag dagiti ang katugangan. Mang panunot kay ti pamuspusan, Placido. Tapno agtal na dagi jayadwa. Di ka matanagan. Dumteng tunay tangal daw numapunuan kanakwada. At numapugsatan ti pasensya. Ang mga nupugsatak magtantiagas na. Makaturturog ako ng Agripina. Ala,
Isardeng mo day tantay ka maturog. Sige, maturog tangarudan. Umuna ka lang. Sa anak pa'y makaturog. Sige, umuna ka ngarudan iti kwarto ta. Panawam latan dito'y dagiti na ginumam. Taibagak ka dagiti katulong tayo, nga may daipak ni dagita. Wen nga rod, mabada ko niti kwarto ta. Napanan naturog iha. Si mama yan tininom na nga arak. Ay, no apay kat ngamin adilat tamain dyan ni papati uminit iti arak. Saan matkit di alasinggero ni papang mo? Samat lao binom, no adda parikot na. Anya ti parikot ni papa? Tindahanon ko kunkwa na nga imbaga ti abogado tayo iha. Akasla ad-adda ang mapaboran dagiti katalunan tayo. Iti ilablaban da akarbengan da iti tartarawidwidan da adaga tayo. Ni papang mo Adan iha. samot na nalimod na ng sirak iti sila diyo, mama. Anya day jayan. Kasla damat na nababtog iti sila ed. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Miguel, Oh. Marakop ka. Apay, ano yung tinapasama? nagtagtagainip ako manen. Ha? Oh. Ano yung tagtagainap mo? Ko, Kunak, ano yung tinaytagtagainap mo? anda kang pwede, bakat nang bagkal kanyak. Ha? Iso, Wala. Pagkalma mong tarik nam. Tagtagainap la day, Jay. O sige, mabit lang ha. Tayo nakmangalay ti danong inuman. muna yan ti kasto. Aging kay ti panaturog ko. Mariribo kag. Kapoy ti na may anday jaya mayor Placido kanyak. Tiyam mo kita yan. No talaga na taya kon. Anya nga mintin ay tagtagainap mo. Naglaing kayo una yan, tagtagainap papa. Wen nga rod. Ket, nitagtagainip ko mananday di ubingan na ipas kaya nagdara sa di makal nga inistoryak matan ka na kayo. Anya, talaga na sobram ti minom. Iso nagtagtagainap ka manan. Na, Anya ti naramid kada kayo mananday di apang suwa papa. no sana ka nagbidot, Chloe, na istoryak idin ka na kayo. Paulit-ulit kayo. Saan nga tanga adda ilimlimad mo nga aramid mo? Nga iso ti bunga ita, dagiti matagtagainap mo. Tanya ko ma! Pato apanggis. San ka man nga gatak kanya kitimad ni Agripina? Wanmat ngamin mama. Tagtagainap la day jay. Katawan ni pasimudaag na ama di nga aramid ni papa. Nadamag ko ti kasjay. Gapot pa nakaulit, day diim mo na ang natagtagainap na. Awan ilimlimad ko ino ilimlimang kukin ka Agripina. Maawatam, ha? Oh, kumusta, Amira? Nakaturog ka ka di Rabi? Sa anak mo na yan nakaturog kalpasan day di pa nagtagtagainap ko. Ano, makapadakas kin ka tipuyat. Dandani ka na gana. Sandak man napakadandanagan la unay. Maturog ka kinton manamdama. O sige. Siya kundi agluto iti pamigatan tayo. Inton makakapi ka, agsublikan iti silenta. Sanak pa'y mo ta makaturturo ka. Siyaklatan ti agluto. Wan kayam, di mat dagasong ni tatang? Mapan kayo ag may meeting? Wen, agkalugbon kanton iti motorsiklo ka. Amapan iti lugar a pagmimitingan mi. Anadam ti panagmot motorsiklom Ang mga dumadisgrasya kayo manan. Saan kang agdanag? Aganan nadak. Nasagid kami lang iti. Isuan na disgrasya kami. Burog, at damod langan pinusga mamang ipatong paliti kayat ko maaramid. Katagit ti agmimiting itangal dawa katalunat. Adan Mayor,
Kaya't ko asikamot lang tikadwa da apapan. Anya. Kasanong ngarudan, ti papanan tayo, Mayor. Siyaglatan timang maniho itilugan ko. Nabatbatag timang ibawnak kada kayo. Ngam ti papanandang ko ma. Sige, Mayor. Inak ngarudan nagrubat. Tinak to na hideout. Amang kita kadagiti kakadwa tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa ni papa tinakita ka nagmaneho itilugan na? At damat ni Borog ah. Adda nang ibaunan ngamin ni papang mo kay ni Burog, iha. Sa dino ha? Diyak amo, tadi namat imbaga. Una yan. At ako mapapanan ni kiniburog kat. Papanan niyo? Saan nyo nadamagan, mama? Tama nga nagnervyos kayo manan. Aha. Amo ko, uray di mo ibaga. Awisem ko mamanan, ngayon kay ijabantay. Tapno agsursuro ka manan apumaltog. Wan, mama? Iha, siyak ti agner-nervyos unay iti ar-aramidam. Iso adila mabalin nga isardeng mo ti agsursuro apumaltog. Anya? Ita ka di ba? Itamo ko nakalbitan ti gatilyo? Ah, tiyak kayat mama. Kanayo nakitdingagin sayo ah. Tapno adda makasursuro ag. Talaga natangken ti ulom. Daytat saan mo ang nagtuluyan anagadal, tadi ka may sursuro. Mama, saan ko ma at ipanagadal ko ti pangiturungan nyo iti saritaan tayo? Awan tinasaya at apagbanagan ti biyag mo, no di mo pulos denggan dagiti pamagbagakken ka, Chloe. Ulibag kayo. Ulibag. Di ba ngibaunan kada tayo ni Mayor? Di muna amis ko kinuha na. Katjak kayat apo malpak tilakad tayo. Nangarong ti kasayatan ngaramidan tayo, bro. Surutan tayo ti amin. Anak ka planong aramidan tayo. Plus, ada ka din amom. Apang pick-upan tayo. Iti agmaw yung. Ada, boss. Masaya. Sigurado nga dulakit iti madisgrasyan to. Kadag iti agmi-meeting aman nalon. Gapo, iti aramidan tayo kadakwada. Gayos to lang iti tinara, bro. Wan, tababaan iti agmauyong. Apang ipa-igaman tayo iti Granada. Kat isunto ti mangisaknap iti aligagaw kadag iti mannalon. Isuro tayo ito no kasano nga ikatan na ti Pinti Granada. Diyos ko. Nagsidukrak. Naibatak ti basong igamag. Anya nga tapartaan da ito eh. Ti cellphone ko. Sino ta? Ni Matgaya, Miguel. Hello, Miguel. Imbak tayo mawag ka. Abay, Amir. Ada ka di sana nasayat na napasamak kita balay? Awan matkit dingam. Kalatan na kulayawag. Diyan ka mo. Kat naibatak ti basong igamag. Da kayo gandatang ti kalatan na lagip ko. Ha? Ni, awan pagdanagam kada kami kinitatan. Tada kami dito yung lugar apag mimitingan mi. Nang rugi ka din ti meeting? Saan pa? Bungayan. Kung naman ay batam tig igamam mabaso. No kasta nabuong nga ron? Nabuong ah. Imbag ta sana ka nasugat. Nasayaat mo kasta. Ulitek, di ka madandanagan. Agawid kang tumutla ang kinitatang dita balaya si kakaradkad. Sige nga, Rod. Bye. Hello, Burog. Hello, Mayor. Ayan yon. Ada kayo ni ti lugar apag mimitingan dagiti katalunak. Juan Mayor, itaypay anakadaan kami dito ay kadagiti pinilik akakadwa. Katag mauyong nga mangipatungpal iti aligagaw. Ay, igam da pasyo kan kirat Mayor. Kati Granada. Adakin kuha na ti Granada, Mayor.
Amunan to nga tamad lang ikatintipin, tintadyukin kwa na Granada. Insurumin, Mayor. Tila pa ng bugtak minton kinkuha na ti aramidan may. Alwadan niyo tamangan, no da kayo ti madisgrasya. Ay, saan, Mayor? Nakapimpiman nga agmaw yung. Tadi na mo. Nga ti impay gamikin kuha na agranada. Kat isunto ti manggudas kinkuha na. Kan kadagay ti may ramraman to akatalunan nyo. Kita man, no di nagaligagaw, burog. Nang runa, no ado ti matay kadakwada. Agulimag kayo kaman, kakabsat. Agulimag kayo. Tarugyan tayo na pagtutungtungan dagiti agenda tayo. Oh, tatang. Nagsardengdan nga umariwawa. Mabalin yun tagsaw. Agyaman na, ta presente tayo amin ita kakadwa. Nagpaayabak iti meeting, ta kuna ti masiknan nga opisina papanantayaw. Kayat na tayo manin nakasarita iti personal. Para iti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido. Ayong ko! Awan ka na kayo, be! Kasla granada ti gana kakadwa. Ang mga lumit katipin na kat buntak. Amo tayo nagaganam. Siya ko ti may ganito na ta. Nagap ka pandan. Mutulit ang Granada barang. Mutulihay. Kumusta ti misyon nyo, burog? Mission na pang please, Mayor. Di ba unyon dagiti polis iti say? Nasayat. At umutla tinatay kadagiti katalunak, burog? Ay, ado da, Mayor. Dandani dalal la kay amin anatay. Ay, suda, di nagiginad lang ato maray. Iso na putukan na iti Granada. Sana bali talalakay dan. Aginanatan no sa dinuman di pagtungpalan di kararwada. Kakasimat, dagiti marigrikat ang katalunag. Chloe! 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 Anya ti mapaspasamak, takas la matartaranta kayo. Gapo iti nangag ko iti radyo. Apay, mama. Anyat na nga ti radyo. Ha? Mama? Papanan niya tadagay dyan sa sarong alimabas a patrol car. Sigurado ang mapanda iti nakatayan dagiti ano at tao iha. Anya? Apay, ada ka di man na nagrarangat? Awan, nga may nga agmauyong tinangkat tali ti ado abiyag dagiti katalunan tayo iha. Anya tinapasamak, mama? Saan ko nga amo nga ipalawag kan ka iha? Agdengag kalatan iti radyo, taysot pangamuam no anya talaga tinapasama. Tatang, saan kayo amatay? Lumaban kayo. Amira, di mo na arak ko ni tatang. At amarigatan nung maris alam dagiti sugat mo. Manong driver! Manong driver! Partakan niyo pa'y tagpataray! Masapa na magkananan tayo niti ospital! Saan mo adiktaran ti driver? Ang mga numarisgrasya tayo. At dalakit nga rod, adi tayo may spaltibiyag ni tatang. Anya nga minaya tinapasamak, Miguel! Bayat nga agsasao ni tatang. At dati maray nga masadag nga agmawa yung ikayan mi. At dagan na Granada. Maria! Iti amak mi abumtak ti Granada. Pinadas mi nga agawan. Yung inikat na tipin, katbinta. Anya! Tatang!
Dayawag ti kinalaing iyo anang ipatungpal iti plano borog. Gapoy ti dayta at daytan ko abonus yo. Kansan la kwarta ti pay ko. Gumata nga kiti ato ka mainom kada pulutan. Agrambak tayo amin. Nangagyo, kakadwa. Ada ko mapay nga rod babaeng. Nga ada makaparagsak tada tayo, Mayor. Pato apangkes. Sana mabalin borog. Tamang ano isudan to giti timang isagbak ka na tayo. Awan babae ang makilangan ka na tayo. Iti panaginom tayo. Ay, sige, Mayor. Saan ko matkid nga ipapilit, no diyo kaya? Mangayab ka ni ti kakadwam. Teng kay mangala iti mainom kan buludan. Uwan, Mayor. Lando, Wilson, Dudong, datayon ti mapan gumatang iti mainom kada pulutan. Mabidlang. At dapay nalipata ka dinamag ka na kayo. Anya, Mayor. Mano tinamnamaan nyo anatay kadagiti kataluna, burog. Ada sang apulo kat taluda, Mayor. Pakiaramanan, tiyag mo yung nagpabitak iti Granada. Good. Gapota sa nga pulo kat talo ti amuyo anatay. Mangala kay mat nga ron iti Tricia kahon na binom. Kat nukurang Dubai. Agpaala tayo tupa itinayon na. Papanam, Chloe. Mapaanak ki hospital anak kaitarayan dagiti nasugatan aman nalon, mama. Kaya't ko makita ida. Aguray ka, umayak mo't nga rod. Sige, intay kitaan ida. Tama nga no di pa'y napan ni papa. Dakayon ti mangisunong kan kuana. Urayon nak nga rod, bit. Tay naksukatan ti kawas ko. Sige, mama, urayin kayo. Ay, papa. Papa? Tamuan nyo ka din, tinapasama kadagiti katalunan niya. Wan, papa. Nangagmiti na ipadamag iti radyo. Iso nga grubrubat kami kini mama. Tengkam kitaan dagiti nasugatan anay itara iti ospital. Dahil tatitayawag ken ni mamam. Managdengag launay iti radyo. Kanibagam ken ni mamang mo. Mangalan ti kwarta tamangtid kayo di tulong kadagiti pamilya dagiti nasugatan. Anya? Saan ka di akagurgura yung dagiti katalunan tayo? Apay nga ikanyo ititulong ida. Kahit mila nga makita ida, papa. Talaga nga dupay lang tisan mo nga mo iya. Anya ti kayat yung asawan? May saka politiko. Nasken nga ipakita klanta kadagiti kagurgura. Anak kasagana katumulong kadakwada no adda pagrigadan da. Tapno adda bumanglo tinagan ko. Papa? Nagituyan dagiti agas a pinagatang ti doktor a para kinitatang. Amira. Miguel. Gusto nan. Sumarbing ka kuman nga sa sangin. Di ba'y nakapuot ni tatang? Oray tayong bagamot ti doktor. Anasaya atin ti kasasaan na. Iso adi ka kumauna agdandanan. Isardeng mo tuman ti panagsasangit mo. Agdaragsan ka. Ado tinatay ka dagiti kakadwayo. Ngam nagasalatan ni tata. Tasaan nga iso ti may sa karagiti natay. Kan nagasatakmat. Tasaan unay agrabe dagiti sugat ko. Nakalalaan nga ta kami dahil nga mauyong iti igyam na Granada. Siguro agad napidot na. Kat gapotag mauyong. Di na mo nga isot pakatayan na. Imbaga ni papam abang tadta iti pauna atulong kadagiti nasugatan, iha. Wan, mama. Isa tipilin na itay mamag. Wanang kagurgura na ida. Apay tulungan tayo ida. Tapno bumanglo ka nulat ka tinagan na kas mayor, mama. Anya? Wan gaya man niya. Mayat nga agpaiso no tulungan tayo ida. Tabareng
Isunto pa yan, ti pagbabainanda ka da tayo. Wan, kan barang di dan ituloy ti ilablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Sige. Aginom ka nagpulutan kayo lata. Aguma kayo. Siyak ti makamo. Murog. Ay ti matibunos mo kanya kawatam. Nakasubray pa eh. Mano ka di da ito eh. At da ito nagtisubray mayor. Lokatam kat bilangam tapno mabuam. Mawon, mayor. Sang nga bandal asag lilimag asot a pesos. Ano samtawan sagsasangari mo? Anya. 50,000 dayo mayor. Hosto! Agiyaman ak mayor. Batanak burog. Di nakarakuban. Kas kalabakla. Ay, sana abakla mayor. Maragsakan ak lang anak kaawat iti 50,000 pesos abonos ko kada mayor. Batanak karonan. Katnay, dataan kitaan na kiti kakatwam. Ay, sorry mayor. Nagawit ka, Borog. Tani bagat mo, tiyara ko ba? Didak katawaan kan kancawan. Jakpay kaya tagawid. Ala karon. Ituloy tinom. Tiram-ramba. Awan kindal jawan. Tapno awan nagaapa. Agawid kan. Siyaklatan ti mang bantay kinitatan. Sikat ti agawid. Siyak ti mang bantay kan kwan ha. Ngam, tandani ka na gana. Kat sana mabalin may stress ka. Iswasi ka ti agawid, ta siyak tagbantay. Wan ang... Awanin ti rumbang nga pagdanagan. Nasayatin ti kasasaan ni tatan. Wala. Agawid ka. Sige nga, Rod. Miguel, Amira. Ha. Ito niya, Kripina. Senyorita, Chloe. Kumusta ti Amayo, Amira, Miguel? Kaasi ti hapo. Stable ka nun ti kasasaad na, senyora. Imbag man, pasan nga iso ti may sa kadagiti natay, Amira. Miguel? Iso ti pagyamyamanan mi kiniapo Diyos. Tasaan kami anatay kinitatang Senyorita Chloe. Nakaumay kayo mat, Doña Agripina. Gaputa minandaran na kami ti asawak, nga umay kayo ikan ititulong, Amira, Miguel. Oh. Ha. Oh. Oo, apay na pabulagat kayo, Amira. Miguel, apay, diyo kayat nga awatan titulong mi kada kayo? Kuha, Senyorita. Saan mo takas ta? Nga mas daawak lang. Ani mayor tinangbilin kada kayo amangtid kayo ititulong kada kami? Amo, Miguel, uray kagurgura yo ti asawak. Saan ama nagitanam iti sakit tinakam? Iso akayat na kayo lata tulungan. Nagyaman kami lang, senyora. Ngamuray saan da kami latan nga iraman nga ikan ititulong. Itadyo kadagitad adda ang makasapon. Di kayang panakalan? Awatin nyo ti Jaya mi atulong, paiso ti mandar ni Papa. Oh, adoy, Amira. Awatin mo to'y nakasubre at tulong mi kada kayo. Tadanayon ti pagpaagas yo kani Matias. Doña Agripina, kasko na ti asawa. Adda umanay akwarat tami apang paagas mi kinitatan. Pasensya kayon, senyora. Itadyo latan ka dagiti adda nga kasapulan. Napanakal kay unay. Umay kan, Chloe. Intan ka dagiti dadtuma na sugatan. Wan, Mama? Adda gurada pi manam. Amira. Bay, Amina. Diyak kasapulan ti tulong daw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Hello, Agripina. Ayan yun. Ada kang pala dito yung ospital, honey.
Nekan yung madlay titulong, dagiti nasugatan. At may saan ang nagawat ititulong tayo. Asyeno. Agura naman. Sakbayasong batak ti sa lunsod ko. Damagag man no nabartag ka. Abay, maangod mo no agat arakak, dinto tanaga tayo kagripina. Saan ko amaangot? Nakumat nga tak dito'y ospital. Gamadlaw ko iti boses mo. Kasla nabartag ka. Nakainubag labasit. Sana ka nabartag. Naginumam. Awan ka pa'y matijay balay, itay pimanaw kam dita. Saan mo nasaludsudan no sa dino tinaginumak? Sinvergwensa. Ejay ka di opisinam tinaginumam, Placido. Pangkisapato. Saan? Tapay nga hindi ko matipaginumak. Di pa ikat nadadaalan tiniputasyon kan kinataar ko. Naginumam nga rod. Kung nagmatad di mong damagan. Ipagamit din sino, ti sana nangawa ti titulong tayo. Da Miguel kan Amira. Pato abangkis. Uray kuman, dududwalang tinaunat. No da Miguel kan Matias. Musta na balayan? Natalgadan ti kasasahad na, nanang. Agyaman ka iti Diyos. Ay na, di kaaduan na tayo kakadwada. Nakakaasi dagiti natay. Buwan Amira. Tanatay daman adida nagunot ti kalkalikaguman da. Nung apay kit di. Apay da jay nagmauyong. Sa dino nga tangamin tinangalaan na di Granada. Atapon dagiti otoridad anang iwayat iti investigasyon. Ang mabalin ang napidot na dahi a Granada. Ay, kasta una iti sangsangin ni Kumari Claring itay napanak. Taag may santon iti balay dain ton maitabon di asawa na. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro isot na ikadang ang mapasamak. At ti asawa na, ti may sak kadagiti matay iti dayjay a pasamak. Nabainan kami kin ni mamay ti panangpay da Miguel kin Amira iti tulong kadakwada. Napanakkel unay dagiti atat tao. Iso nga ro, danaputot ti darak kadakwada. Di na mo ti magtimbagay. Namuray na ba inanak itay? Ituloy ko latta nga nakaniti bunyag iti ipas nga ito ni Amira. Pato abanggis. Apay nga gragot ka na unay nga na kami ti bunyag na jay. Idinto tasanda kami tunay ang pagtatakunan ng mga anak iti bunyag. Kaya't ko maya sa nagtibagit kadakwada papa. Nang runakin ni Miguel. Niya. Nuadarantam ang mga gawokin ni Miguel. Di mo la patuloyin. Tada kami kan mamang mo, timang lapad king ka. Saan, papa? Alangan nga agsabak iti adasawa na. Nasaya tamom. Wun kayam. Kano man ang ti panagin sayom, apumaltog. Plano nga rod amapan kamin tumanan inton malamkin ni Burog iti nagpraktisan mi iti, papa. Tabaran mo na as-asintado akton apumaltog. Di mo naman ni Borog, tasa na sumbra kita. Anya? Inton bigat lang ti panagpraktis mo. Tay sunto, ti panangkuyog king ka ni Borog. Agmulagat kay kuman. Madandanagan unay ni Amira. Gapu iti saan nyo pala pa nakapuot. Tatang. Tatang. Sa tinutayan ko, natayak ka din. Ay, yaman Tatang, si bibiyag kayo. Adda kayo dito ospital. Miguel, iti ka matayaw. Kuwa, tatang. Ano tinatay ka na kuwa na? Tisal pa nga mauyaw. Adaw, ti kinatal na agayag. Uray ka sa ti panang pabasol tayo iti agmauyong. Kat awanan ti mga ramidan tayo, tatang. Samay sa. Iso ti napakaruan. Tayo sut ayan iti Granada bintag. Anya na ito, yan ang mapaspasamak ka na tayo. Anyan, akin na malas tayo. Wun nga ron, tatang. Agawan nyo tagpaimbag. Tabaring
Makita yung tumot ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Oh. Tatang. Sangsangit kayo. Kaya po, tinapasamak ka na tayo. Inusan tayo kumaan nagmi-meeting iti. Mabalin ni awan kumatikas siya pasamak. Awan ti makam. Naanya tigasa tayo iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Di tayo mapabasol ti agmawayong. Tawan nga rin simbang ti panunot na. Nangalalaan na nga tayo ti Granada. Nga dakin kuha na iti. At apon nagiti pulis. Amabalin anapidot na laang dayjay a Granada. Kumusta nga tan ni tata? Nakapungot na tan. Di mo't lang umahawak ni Miguel. Anay ko, ang sakit ti tiyan ko. Agalaga nga tan. Di cellphone. Hello, Amira. Napintas aramag. Nakapuutan ni Tatang. Nagsarita ka ba yan? Diyos ko. Sumisarap din mo kumanti pa nagdandanag mo. Anay ko, nasakit ti tiyan ko. Amira? Aganak aganakaksan Miguel. Ha? Amo ka din ni Nanang nagsakit ni Chan mo. Saan? Matmaturog kat mabainak amang riingkan ko na. Riingam ko ma. Ang mga nuaganakan nga peso. Tapay nga sakit mo itong ti Chan mo. Madamdama. Iturod ko pailaan. Ang mga no, dalang nakankuha na ikontra. Ngam na saan natangag sardan. Ringag to ni Nanang. Papanam, tanakarubot ka manan, kat kasangsangpat mulaan. Mabana kitiyay po ni Raria, anang ipananda ka dagiti bangkay. Dagiti awanan gas at amanalon. Anya ti aramida may jay. Kasaritak ti manager ti po ni Raria. Anya ti ibagam. Anya ka di ti planom, Placido. Baga kasyak ti makam mo. Iti balsa mo dagiti bangkay agraman kawas kanlongon da. Awan agam, nakalagastos no si katimang ibaklay ka dagiti imbagam, ani. So nabali, sana personal a kwarta ti pangalaan. Pangalaam nga ro. Mayura, kita tikikbak ko Agripina. Kat nugas kasano, ang mga no, package deal paikid din ngay tulag ko iti manager, tapno awan problema, nagiti nagpasina. Kinasaritak ti may sa karagiti naka-duty a nurse. Ngay suda pa ilang ti mangkit-kita kumakada kayo. Adda ka di papanambarok. Agawid ak pa ilang. Tagsakit ka no ti tiyan ti anak nyo. Ang mga no aganakan. Anya, di mo nga rin may payagan ng tagawid. Inkan. Tatang. Ha? Ay, ano mawawang? Sige, subatam. Sakbayar mo ka. Tatang. Ni mo tamira ti mawawang. Hello? Miguel, anak. Dakay mo't gayam nanang. Apay nga dakay ti cellphone ti asawa. Kumusta ni Amira? Naimbagan ti tiyan na. Iso, di ka madandanagan, anak ko. Ano? Agyaman na kayo ti Diyos. Ngam, ayan na nga ro ditan nanang. Apay ada kayo ti mawag. Agin ida, anak ko. Naimbaga nga agin na napailaan. Nung kasta nga ron, saan ko napatuloyon ti agawid nanang? Makamu kay pailang iti asawa. Kuwan, anak ko. Iso nga ron nga imawagak. Mga no panawam ni abalayan dita ospital. Kapu iti naibaga itain ti asawam apa nagsakit ti tiyan na. O sige nanang, agyaman ak, iti awag yo. Napanan ni Papa, Mama? Napanidyo po ni Raria. Kaya't nakano ang makasarita ti manager. Anya? Kaya't ni Papa makontrataan latan ti po ni Raria. Numano, tigastos amin dagiti naipan kadakwada abangkay dagiti mandalon. Tayson tulat ta kanon ti mang bayad. Anya? Ay na, Mama.
Nagado tinatayaman nalon. Kadagkalakit di ang kwarta ti parwaran ni Papa. Sana bali, ta iti kickback na kanumat ti pangalaan na. Iso nga pulos nga awan parwaran tayo, abukod tayo a kwarta. Kasta? Day tama ti pagsayaatan na niya, Mama. Waniha, ket babaan iti dayjay a plano ni Papam. Sigurado, ad-ad damanan a bumanglo tinagan na. Ken bareng kabaindan to. Ibagaman iti doktor ko. Apalubusan ako na rumor dito ospital. Kay Jayan balay nga ituloy ko tagpaimbag. Tatang, nasaysayat no dito yung pailaan. Nang runa ka, kasapulan pailaan ti sugat tiyo, ti maasikaso. So adi kay kumagana tarumar. Kaslad, ada magsentirik na kunadak datan di taoy. Unang, awan ka duayo iti balay, tatang. Dito'y, ado ragiti mabali namang kita kada kayo a nurse. Pimigsak matan. Isa kayat konti rumwar. No di mo kayat nga ibagan to iti doktor ka. Siyak nga raw ti mga ibaga. Ah? O sige, tatang. Agore kayo nga ron. Tayawag ko pa'y kini Amira. Sana na masapol nga ibagang palakin ko na. Basta kayat konti rumwar di taoy. Wala. Bayan nyo nga ron. Tapadasik to nga ibaga, tatang. Baring palubusan na kayon, arumwar. Anya, agpilitan ni Tatang nga agawid. Bueno, Amira. Masikuran ka nun dito yung ospital. Kaslad, adda ka no at umagsan, tirik-riknaan, ano agbayag dito. Umayak dita, kasaritak. Uray saan kan nga umay. Anya nga rutin na sayat nga ramidan tan. Padasik tulat nga ibaga iti doktor. Ti kalikagom ni tatang arumaran dito yung ospital. Anya nga min ayat ipagragutan na unay arumor dito ospital. Dito ta saan pa anay imbag na sugat na. Kaya't na kano makita ti bangkay dagiti kakadwami. So ti pagpilitan na arumar. Anya matan. Ala, no saan na palubusan ti doktor? Sige, kasaritam tumanan. Ipilit ni Abalayan arumwaran iti ospital. Kasati ko na ni Miguel. Ay, una yan. Di may mayat no ijay na kumapay laang. Tapno maasikaso anay bagdag iti mangagas. Uy, nanang. Kasarita yung tulangan. Ay, napipiyapay ti ubing. Tano ipilit na ti kayat na kat mabalin mo nga ungtan. Ngamnula kay wenno bakit. Ay, sos, saan na mabaling? Wan nga rod, nanang. Isa ako nakita iti asawak, asyak ti makisarita ka ni Tatang. Ngam ko nawat ni Miguel nga isuntulatan ti makisarita. Mala, barang no palubusan to nga ruden at doktor na. Sa bagay, may mayat kit din no makaawi din ni Abalayan. Adan sa lugar na nagsardang iti batog. Sino ka taday ta umay asa nga ili kayo? Makitak dito eh. Ni Senyorita Chloe, ti dumdum sahag. Anya nga tati umay na ibaga? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ni Senyorita Chloe, di dumdum sahag. Umay dito yan. Amira? Senyorita, apay niya may kayo. Sumurik kayo kuma. Sanan? Di magasag lang. Tanagapo kiti may sa abarkada kiti kabang ibang abarangay. Ada ka di napatag nga ipagayo? Ada. Tay di may kami kini mamay di ospital.
namang tad kami kumaititulong pinansyal a para kinitatang mo. Kat ada na ibagak idikan ka adi mo nasumbatan. Anya day, Jay. Jak pa'y kat malagipan. Kung nakidi nga anak kakitibon niya tipas ngay mo. Kamti mo mat sinong sumbatan. Iso di magasakit ha. Tapnamuak no niya ti sumbat mo. Kwa, senyorita. Ulita, Kamira. Siya ko na mismo tagpresenta nga anak kakto tibon niya tipas ngay mo nga anak yung kinimikad. Kayat mo ka di? Kwa, Oo. Pwede ka lata makasumbat. Wano? Pudno ka di tinadlaw idi ni mamakan ka. Adi mo kayat nga anak kakto tibon niya ti anak yun. saan matakas ta? Ngaman niya. Pwede mo ituloy tagsao, Amira? Amira, kasarsarita ka. Kwa, senyorita. Kinagpaiso na. Talaga adyak kayat nga nakam to itibunyag ti anak ko. Aniya? Ngamin kat, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo itibunyag. Anya? Ngamin, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo itibunyag. Nakurapay kabilaan. Mabainak. Ang mga wagtukan ka iti kumadre. Dahil talang tiga po na. Amira, siya ko na mismo tagprespresenta nga agbalin to aninang itipas ngay mo. Katawan ron ba nga pagbainam? Kasyak mo't nagragat ang mga nakto iti bunyag. Kwa, Wanya, mayat kan nga agbalin to aninang ti anak yun? sige, Ma'am Chloe. Tatang, nakasarito kong di doktoryo. Imbagak, ang makawaawid kayon. Anya ti sumpat na ngay barawk. Kunana apalubusan na kayo, nulakit di tadiyo kan liwliwayan ti agtumar karagi ti agas yo. Ewan no day talagang ti kondisyon ti doktor. Awan problema. Surute kasi ingat ti oras sa panagtumarkaw ka nagiti agas kaw. Anda pa imbaga na. Di kay kano umad adayo, no adda kayon ije balayo. Anya, kasano nga ron na makita nagiti pimusaya kakanuatayaw no agpupukaklat ni balay. Saan yun na panunutin neta, tatang? Tama awatan mo dagiti pamilyada. Nga oray di kay pa'y mapan makilamay. Sana mabalay na jak makita ida. Isong nga ron nga agregita ko na rumbar dito ospital. Tapno maandingay ko ba't ti pamilya nang itinagpasina. Kapoy ti dayjay aklaw eh. Napilitan na kay manugot. Nga anakan nanto iti bunyag ti anak ko. Malagip ko lakit nga ron ti kinaayap ni Don Placido. Iso ti ama. Ti ipaskay ko to. Ita, anakan ni Chloe iti bunyag. Ti kapsat na iti ama. Ti cellphone ko. Umuawang ni Miguel. Hello, Miguel? Amira, imanugot ni doktor ang makarwarin ni tatang. Kasta ka di. Nasaya at ano palubusan ng ti doktor. Wen, basta di na kan lakit di liwliwayan ti oras a panagtumar na karagi ti agas na. Ase kaswam nga ron dagiti papeles yun ang rumor dita. Tap na makaawid kayong matan. Kinagpaiso na. Si kamot ti pampanunong ti kadak dito ospital. Kapoy ti dandanimon panagana. Nasulbaran ti parikot mo, kiti Chloe. Anya ti kat masawen? Imay ni Chloe dito'y balay. Indel-del naman ti bagina ang mga nakto iti bunyag iti anak ta. Kat anya ti mbagam? Kapilitan. Inanugot akon. Agyaman na karon no kasta. Kahit ayom la unay ngagbal na kumari dahi di ang babae. Saan mo takasta? Jaklaan kayat ang mabainan. Sige, agragsakan. Awanan ti problema, may ti panangidel-del-del ni Chloe ngagbalin aninang ti anak ko. Anak ta, kunak ko ma. Nakaragragsak na tatangkan ti katugangak. Gapo iti umadalin a panagpatsgay ko. Ngamno kasano ti kinaragsak na. Ad-adda pa'y anaragsak ni Miguel. Ti amo na. Iso ti ama, ti anak ko. Diyos ko. Kanyan tulangan ti masao kanyak ti asawak. Na maduktalan na asaan nga iso ti ama.
Ti anak ko. Ania, hingkay manan kan borog yabang tay. Wan, Papa. Tama panak man na naging sayo apo maltog. Hinton bigatan ti babanyo. Tada pangibaunak ni borog. Anya? Pangibaunan nyo manan kan ko, ana. Ibaon ko amapan kadagiti nataya naman nalon. Tadasken nga danto may matindar aka pamilya ta iti press conference ha. Apay kayat yung nga daw matender ka pamilyada, Papa? Gapo tabang tidak tupay kadakwada iti kwarta. Nga uray no igatang danto lang iti pagkapida ino pagpakapida kadagiti mapan makilamay. Anya? Papa, nalabas una hindi pagpakita yung akinasaya at yung kadagiti kagurgura yung aman nalo. Gayat ko nga danto pagbabainan unay. Dagiti tultulunga kita anatayan. Nabareng san danto na makiraman. Iti lablaban da Miguel kan Matias. Chloe, apa yan na kami suot kay, ha? Gapot na masurunok kin ni Papa. Oh, adya ti kasurun mo kan ko na. Imbagak ken ko na, amapan kami kumakiniborog inton malam ijibantay. Di na pinalubusan, Mama. Tada ka no pangibaunan na kan ko na. Nasaya at mo't no saan na pinalubusan, iha. Tadyak kaya't amapan ka man na naging sayo apo maltog. Mama, mayat kayo man kan saan? Agin sayo aklat ta. Kaya't ko ti agbalin nga asintado akas ken ni Papa. Natangkad na talaga ti ulom. Wan, Mama. Iso adidak ko man lapdan amapan agin sayo. Tadidak tumat la maisuro. Wan gayam. Amang ano diyo pa'y amo anapanak ije balay damigyan, idi na minsan nga daw. Ah, adya tinarabid mo ijay, ha? Napan ko kinasarita ni Amira. Tinamag ko, no kaya't nakmatlaan ngagbalin aninang itiipas ngayon to. Sembergwensa. Si kakit din ti mangidaldal iti bagim ang mga nakto iti bunyag. Anya ko Mama. Anya nga ti ko na ni Amira. Dayjay, nakaragragsak, Mama. Anya? Ang mga nukong kunamlaang dayta. Tay di adda tayo iti ospital kat di nakasinungbatan, idi imbagam amay sa kantong agbalin aninang inton may pasngay na ti maladaga. Kapot mabain ka no idi, Mama. Mabain ka ta kayo ni Amira. Isultan ipa makamuti ka. Ay, dahita. Nakarubuat ako. Mabalin ko hindi mapan. Miguel, papanan? Iti opisina ni Abogado Macario. Indak ang pabalakan. Noan niya tirumbang ngaramidan ni. No, iposbon mi pailaan, no ituloy milatan kariti kakadwak ti mapan iti opisina ti dar. Ipuspon nyo pailaang timapan. Agladladingit pailaang nagkitinatayan. Noan yan to ti baga ti abogado mi. Isunto mo ti idanon ko kariti kakadwa mi, asoroten mi, Amira. Ano may sakit may ditibantay. Talaga kayat ko nga mindagin sa'yo. Ha? At tadakala tumatayab anak kabatay iti dayja asang. Anya nga tano iso ti pontirya kapaltugan. Wan, apay kitin asaan. Oh, buisit. Saan ko natamaan kat timayaban? Ang nagkisumat lang iti sa paniasang. Ada sa bala ng paltog iti dayja at tumatayab kat natnakan. Ada ka doon kat tao dito bantay? Natibagam ka na kami, Miguel. Inaangay ko rito yung emergency meeting kakadwa. Takayat ko nga ipakamo ka na kayo tinagsaritaan mi iti abogado tayo.
Saan tayo kanwa mabalin nga ipuspunti intay panakisarita iti masiknan nga opisina ti gobyerno? May papan iti ilablaban tayo. Ituloy tayo lahat ti makisarita kakadwa. Sige nga Rudan, asikaswa madagos timbagak. Bye. Sino siya kinasarita mo iti cellphone mo, honey? Talaga sisimon nakakanain o nakasarita. Ti sekretarya, imbaga kunkwa na mga nga iti press conference inton malam. Ada importante nga iwaragawag ko iti publiko. Anya manan ti kayat mo amay bunanag? Ti siyak, imangsong bat iti amin nagastos dagiti natay katalunan tayo. Uwad gayam, nalipatak mo na sinaludsod adagos itay simangpat ka. Anya ka diti sarita nyo iti manager ti punirarya. Imbaga, asya kung timang bayad iti amin, amagastos iti panaka imasayag da Agripina. Manungarod ti bayad ti serbisyo da. Aging kaamay tabon dagiti bangkay. Nasaro ka bilyon na pesos. Anya, dagdag ka la kandidad. Gaputa saan agagangay alungon ti pakailungonan da. Amin dadakarwahin ton may tulundan iti mahudi a pagtungpalan da Agripina. Sosyal da, no kasta. Uray talang mahudi agundaway. Ti panangipakitak met iti kinasayaat ko at tao Agripina. Awanan ti Serbina, Placido. Tasandan nga mo dagiti kinasaya at mo kadakwada. So nabali, amo dagiti napanawan da pamilyada. Kanisudan to di mang butos kanyak no eleksyon. Sa bagay, amok atak ti kababin dagita. Tapno ad-adda bumanglo tinagan mo kat sikan tumanan ti ibutos da amay mo inton eleksyon. Amo madlagayam. Kanuray dakkel di magastos ko kadagiti natay aman nalon. Iti met kickback ko ti pangalaag Agripina. Well, amok, isungawan reklamo. Iso, ang mga ngayak iti press conference intol malam. Takayat ko ngay waragawag iti publiko. Nga oray sana nasaya at tilangan-langan mi kadagiti natayaman nalon. Nakasagkanak lang ta at tumulong kadakwada. Ay, ang yaman na. Nakasangpuitak matlangan diti balay ko, Miguel. Uwad tatang, katlaglagi po niyo dagiti bilin kada kayo ti doktor yo. Well, di nakpagdanagan. Saan ko amalipatan na itimbaga na kanyak? Hawan gayam, kaanon to nga iti ipapantapan na kilamay. Saan pala day ti pampanunutin niyo tatang? Tawan mo't pa iti agipumpun ka dagiti awan gasat na kakadwa tayo. Urang, iti ko makabiitanan na panaway na makita kita maraw. Uwan tatang, di kay madanagan. Ta i-tricycle ka ito, amapan makilamay ka iti kakadwa tayo. Burog, ada pa panantayin ton malam. Sa dino, senyorita. Mapantay di bantay. Kaya't kumanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Ay, uwan angam. Maira nati pa nagpak-press conference ni Papangyo, senyorita. Nga mga nukasapulan nakto ni Mayor. Tanya ko matipakasapulan na ken ka. Idinto ta saan ka mat a reporter. Tapno i-cover mo to kumamat ti pagsasaritaan da. Ay, sige nga rodan, senyorita. Awan pagdanagam burog. Siyak ti makamo. Ibagat to kin ni Papa ako yo ganak amapan agin sayo. Mabitla ay, kumaya ka on. Kumusta kayo, tatang? Kamot kayam, amira anak. Kasi kay sumurek ka. Agyaman nagtatang.
Apay ngay may kapailay. Idin ta nakadakdakkelin ti tiyan mo. Kaputa kahit kayo ang makita kan makumusta, tatang. O niya, mayatan tirik na yo. Well, di nagpakadanagan. Si kakit di ati rumba nga maalalayan, tadandani ka nagpasngay. Madanagan na kaming kada kayo, tatang. Impilit yumot ngamin tirimora di ospital. Agim imbaga, nagitisugat ko. Iswa, di na ko mapampanunutay. Tiket di panagsaganam, ay papaniti panaganak mo, ti panunutam. Wan tatang, awan pagdanagan nyo kanyak. At tamat ni Miguel kan ti katugang kamang kita kanyak. No dumteng to ti aldaw panagpasngay ko. Nagdakkel ang tatyan mo. Talaga dandanin rumor ti apo ko, may kanya abalayan. Sapay kumaa, tanasingpet to ti agbaling nga apo ko yo. Ay, nasingpet daw, tanasingpetak mo't alolo na. Kang ronan ti amin, nasingpet mo't ni Miguel nga amana. Apa yan nagsanaay ka ngay? Di ka ka di maragsakan. Makitam taon ti umuna abo ngayaw kan Miguel. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Inangay ko rito ang meeting, takayat ko ang mamuan ti kapanunutan nyo. No ipospon, no ituloy tayo latta, ti panakisarita tayo iti masiknan nga opisina ti gobyerno kakadwa. What magain? Ituloy daw! No kasta nga rod, agsagana kayo. Tainton bigat, sang kamay sa tayo amapan namin. Oh, pinagnervyos nakborog. Kung naglakit din wada sa bali at tao ngay may diti bantay. Kapoy ti pan nakapaltog ti dakkel abilit. Ang baon nagmadlang ni Mayor. Amang kadwa kada kayo dito yung senyorita. Iso nga adak. Nasaya at no kasta, borog. Napatayab mo matibilit apin toriyam, senyorita. Wan nga rad. Hangam, babaan iti kanayan apa naging sayo. Makasursuro akto ahusto, borog. Kat, ang mga no nasigsiglatak to pa yan apumaltog, ngam sika. Anya, ituloy ulat natin kay panakidayalaw iti masaknan nga opisina nga akin jurisdiction iti ilablaban tayo apan nakaagraryaw nagtisok-sukayan tayo adaga. Wen tatang, isuti na pagnunumuan mi kadag iti kakadwa tayo. Unang nakamasayag pa lang ng iti kakadwa tayo. Pabiktima ti panagbutak ti granada. Sana bali tatang. Uray awan latan ti umay mangisuno kadag iti nataya kakadwa tayo. Mawatan mi matag iti natayan. Nala, na kayo ti makaamaw. Uray da kayo tatang. Saan kayo tulatan nga umay? Tamumi mo ti kasasadyo. Sana mabalin Ure kastuyak ket umayak. Padamagan na kayo tulatan no anyaman dagiti mapagsasaritaan minto tatang. Kaya't kumatamang nga mismo nagiti mapagtutulagan. Iso nga may nakto i-tricycle, agkuyog tantaw. Ay na, alawan tatang. No isuti ko na yun. Isurot kay tulatang arudan. Anya, sumurot ni tatang iti papanan nyo yung bigat. Well, agragot mo't nga umay. Isong agkalugan kam tulatan iti tricycle ko. Anya mo't ni tatang. Agpapaimbag pala. Di lakat makapaimbag nga umunan, santo sumurot kada kayo. Gaputa isuti leader mi. Kat dayta tigapunang agragot latang nga umay. Nga uren wa dapay lang rekrik na. Inakto ka sarita. Saan yan? Saan ka kuman nga agban nun? Nang runakat ni. Dandani ka na gana. Nasaysayat mo't lang numapanak, tagwat-watak. Saan ko nga nugutan? Dandani ka na ganak. Iso nga no agragot kalata amapan. I-tricycle kalatang. Sige, agrobwatak lang, Miguel. Napitinag mo. Tibunga ti kayo mito, senyorita.
Lumalaing ako na pumaltog burog. Dantanikan maartapan. Dito'y kailang arod, senyorita. Tayo nakpidutan. Sigurado lakit di maragsakan ni Papa. Numaamuan na nga inutan sumigsiglatak pumaltog. Tatang, saan nyo ko mga arisgaran ti sumurot kada Miguel inton bigat? Sana mabalin nga awanak iti pagnada, anak. Tasak ti Pangulo da. Unang agpapaimbag kayo pa'y laeng. Saan pa'y anaimbagan unay na kita sugat yo? Mayate, naglunit mo ito nang iti na dumasugat ka. Kitam na. Wan nga pa'y so. Naglunit ang dagita sugat yo. Saan pa'y anaimbagan unay, tatang? Agdara dagita ano mas hakid. Ore, anya ti ipagbagam. Sumuro taktulat na kada Miguel inton bigat. Tapos uya mo ni tata, iti kayat na Amira. Oray kat, syakmat ti kalugan na. Ure di na ko may nagasanit ti bala inton bigat. Mga rakilaak iti pagluganak. Tapno makaumayak laang iti papanan niyaw. Nangag mo. Nasaysayat apalubusam latan ni tata nga sumurot kada kami. Dakdakas, no mga rakilan tukit di ngagpaiso iti pagluganan na. Ay, oo na yan. Nagrigat-lagat nga isuron na yan tilakay. O sige, makamukay man langan, tatang. Mayor. Abay, anya ti masidagam burog. Talaga adilat ta sa mardang dagiti katalunan nyo. Amang kalkalaban kada kayo, Mayor. Abay, Gapot na damag ko nga amin na katalunan nyo. Wira ti pamilya dagiti natay aman nalon. Kat mapandan to kanumanan amin iti opisina. Apagpatulungan da, Mayor. anya patwa panggis. Talaga asam dalanta sumardeng. Talaga nasagad unay ti tarigagay da. Ama ipaima kadakwada dagiti daga at tartariwidwidan da, Mayor. Sino man ang timang ibuso no mangi dadaulo kadakwada? Ay, siyempre. Sino kumabay no saan adagiti agkatuwangan amatyas kan Miguel, Mayor. Anya talaga abuong tiulok dagiti nga agkatugangan. Napunwa na kon burog. Ipataw kon kadakwada ti husto apan nusak. Ay, anya ti plano yo, Mayor. Bagayo lang, kat nakasagana amang ipatungpal. No tarigagayan nyo amaon natin dagi nga agkatugangan. Kat ora mismo, aramidakon. Saan? Yakmet nga ron kaya tamatay da, burog. Ta sigurado ang maapiktaran ti kinamayon ko. Ay, anya nga ron ti ipataw yo apan nusa kada Miguel kan lakay Matias, Mayor. Katakitan na katalunak. Papanawag ida itinagak. Anya. Mayat, Mayor. Nakamay-mayat day ta nga ipataw yo apan nusa kada gijay nga agkatugangan. Talaga ba't, burog? Napanan niya asawa, mamira. Anyan to nga tati may sangpot na adamag iti papananda kada abalayan. Sapay ko ma. Tadanton na pintas sa damag inton sumangpet ni Miguel. Nabayagan ti panangilablaban da ama agraryo ko man ti daga ataltalunin tayo. Kaputa, politiko jay apot talon. Iso anariga ta maagraryaw. Wan nga rod. Ngam gaputa adumutin ti mayat at tumulong. Iso napingat mo tin datatang kan Miguel. Gaputa adan kakadwada. Sapay la kumaanak ko. Tadumteng tumetlaang ti aldaw. Amagunod tayo tinabayagan akalkali kaguman tayo. Anya ti kunayo, Papa? Plano yon nga ikatanda Miguel, kanla kay Matias akatalunan tayo. One, isudat ang balbalin buong tiulok. Iso nakapangedikon. Ikatakidan ng katugangan.
Mabalin ka di, papa? Asaan pa lang akadagitoy ti panangikat yu kadakwana? Tapay! Anya ti rason, akayat mo pa ilang ay tantan. Kaputa mga nugurain naktumanan ni Amira. Pato Panggis, man ano kung maaguraan na ka. Anya kung matinasakit na bakrang mo, nukas tati mapasama. Anak agtungaro tipas ngayon ang tunga anak dakin ni Miguel, papa. Pato Panggis, di saan mo taon nga anak ni Tibonyag? Muna nga, papa. Ha? Noan niya timbagak aramidek. Ulitek kan ulitek tumanan. Ikatag kidan. Ada ka maggaya, Mang Miguel. Napinta sa damay. Addan to no may mang survey, karagiti taltalunin mi ako ka ni Mayor Placido. Ha? Nasayatan no kasta? Wen, ang damot langan pagdurdurasan ti lablaban mi. Ay, Miguel! Amira! Ay nga, at nasaan anasaya at adama ganang nagkuititersi na anapanak-anak ko. Ha? Anya day ta, nanan? Una yan. No ada na pintas adamag? Adamot saan? Nangag ko, apag sasaritaan da kumari ko anang, pasyo ken Mari Chris, nga ikatin na kay kanon ni Mayor akatalunan na Miguel. Ha? Doha kayo kiniabalayan Matyas. Anya? Ne, apay ko mga ikatan na kami akatalunan da, nanang. Kanayon mo't ngayt ito ti abang ti taltalunan mi. Dayta saan ko ama sugbatan ng barok. Ngam dayta tinalawag anang ngag ko apag sasaritaan da. Sana mabalin nga ikatan na kami ni Mayor. Dahito yung tibagbagak, Miguel. Nadamag na siguro ti saan niyo ang panagsarasardan. Nang runakat napan kayo ti opisina. Kaya't na kayo nga ikatan ni Mayor, akatalunan na, gapo iti dayta. Amir, rumwarak. Amwak karagiti tattawa. Noan niya tipudno. May papan iti da ito'y adamag. Mabitlaang umayakon. Abalayan, ayan ni Miguel. Ay rimuhan abalayan. Apay ka de. Sige, sumrut ka. Adda dita sa alas ni Amira. Agyaman na kabalayan. Tatang, na kayo magkayam. Ada ka ti bagayo? Ay nabalasan ka. Ada nakamadmad yan na damag ka. Ha? Isugay mayak ka, sarita kami kumay asawam. Ha? Anya tinadamag mo abalayan? Insaw-saw ka na ti Mayor kadagiti tattao. Nga ikatin na kamin kan ni Miguel akatalunan na. Anya? No kasta? Gusto tinadamag dyo iti tirsina na pananyo itay, nanang? Unak to pay asaan ka nagkamali itinangag ko asaritaan da kumari ko anang. Amoyo matyan, abalayan, Amira. Wun abalayan. Iswa rimuarti anak ko. Takayat na apen ka no agpaiso wenno saan tinadamag tayo. Agpaisaw abalayan. Tawan ko matikas siya nga istorya no saan anay sao ti Mayor. Nangag ko itay itinapanak. Apagiin yung storyaan dan timbagayo. Apan ang ikat yun kada Miguel kan lakay Matyas akatalunan nyo. Nasaya tunay no kasta. Baring agbutengan dagiti salbag ngagkatugangan. Ay, sigurado nga umay dantulaki di makisarita kada kayo, Mayor. Oray umayda! Saan kon nga ibabawi ti panangikat ko kadakwada? Iso dati kan kanayo na buong ti olok. Nauma kon itar aramidin da burog. Nung arod ibagada, ngayit itadamat ti abang dagiti taltalunan da. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato nga Panggis. Di nakman pagsaludsudan ni kasta burog. Ay, Mayor. Posible nga ilaban da ti karmanganda kat anya ti amoyo. No saludsudan danto kada kayo ti naibagak. Makamuakton. Basta'y katikidan akatalunak nalpas. No kas pangarigan, taumay kada kayo da Miguel kanila kay Matyas. Kat dumawat da iti pamakawan. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato nga Panggis.
Saan ko idang na mabakawan, gaboy tar aramiden da borog mawatam. Dinto nga ta malunag tirik tayo. Kan dinto nga ta lumok ng tibimaton apuso yo. No makita yo ila nga agluwa iti sangwanan yo, Mayor. Orayan niya panagarte, tar aramiden da borog. Santon, ama baros ngi tinalpas ko na naikat ng mawatam. Anya, basta ka diti kinatangkan ti desisyon nyo, Mayor. One, iso nga galwa dagijay nga katugangan. Malas da, tanapugsaten ti pasensya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga, nakita kayo kini tatang? Saan? Apay ka din? Imay dito'y balay kat sapsapulin na ka. Apay ka na? Nadamag na mutin ang ata ti sayang gusang. Ngay katanda kayo ni Mayor Akatalunan. Talagang agpais mo, Amira. Ado tinang ipanagnak ana isawang ni Mayor ngay katanda kami kinitatang akatalunan na. Anya nga rati pang panunutom ita. Anya't aramidan nyo kinitatang. Mapanak iti balay na. Kat agtulag kami no anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Sige nga rod. Barang na daitan ni balay. Ngam nagsarak kayo. Anya nga rod, tibagam nga ramidan nyo. Ibagag. Ngayon kamanan kasarita ni Mayor. Anya? Ibagamikin ko na asaan abasta maikat na kami akatalunan na. Tait itid mi ti abang dagiti taltalunan mi adagada. Ala, sapay ko mga rod. Tapnawa kapag kikinaawatan kayon. Then, saan na kayo apapanawan no naikatan? Agakadi apinalan ti desisyon mo kada Miguel ken Matias, honey. Well, tayo ko na ko, noan niya timbagak. Saanen ang mabalusing-sing bay. Saan to nga ta mapiktaran ti kandidaturam akas mayor, iti umaya pa nagpipili, iti panangikat mo kadagiti dua katalunan tayo. No isudan tulang ti saan na mangibutos kaniyak. Panagkunak, saan nga isudat pa ka baka kagripina. Kasta nga ta, honey. Kanuray saan ko ngay katinida. Masiguradok matla nga didakto matlay butos na Miguel Matias. Iso asanan nga agbalbaliw, ti panggadeng ko. Yaman akta si kanti imay baraw. Wan tatang, tamidyo nadagsan ita ti parikot tayo. Saan la medyo? Talaga nadagsan. Tagasam, ta ikatanda takanaw na katalunan da. Ilaban ta ti karbangan tayo tatang. Adalintag asaan na basta ikatinlatan ti apo ti talon ti katalunan na. Aglalo, no kanayon mo't ama ito ti abang. Uway, kasano no di natadenggan ti Mayor? Di, mapantayo agpatulong iti opisina, anapanan tayo itay bigat tatang. O nayay, kasladyak pa yan marik na ti bisin ka. Gapu ti dayto aparikot ta. Ora siyak tatang. Saanak pa yan ang aldaw. Di intanto nga raw di balay ti Mayor. Wen tatang, intay ibaga ti ammo tayo alintag. Tamangan no di na ammo. Sige, dagasin nakto nga raw. Wen tatang, ag-tricycle tantulatan amapan ijabalay da mayon. Mama, da kayo man ti mga mayris ana imbag? No husto matlaang no saan ti addang ita ni Papa? Tagalat kit din ni baga na ikatan na da Miguel kan lakay Matias sa katalunan tayo. Iha, nabayagan nga agtap-tapal ni Papam. Kat napugsatan ti pasensya na. Isu nga uray bagbagaan ta di na ikatanda Miguel ken Matias. Santan ang mabalusing-sing ti pangadeng na. No apay ngamin adi pala nagsardeng idi dagijeng agkatugangan. Napagklanda kontrabida iti biyag ni Papam, iha. Isu nga bayan talatan no ikatan ida ni Papam akatalunan tayo. Anyan to nga ro ti pagbiyagan da, Mama. Saan tayo na problema dayta? Makamudan ton. Kunapay ni Papam.
Apapanawin nanto pa yun ida iti sakop ti daga tayo. Anya? Wani ha? Kat inayunak mat day nga imbaga na. Anya ti rason, mama. Tapno saan danton ama impluensya at dagiti kakadwa da. Iso dati numero 1 asugsog. Anya nga rin tinagtulagan yung kini tatang. Mapankam to iti balay da mayor. Kat kasarita mi. Mapalok na yung atatilimando ko na puso ti mayor. No saan mi man ang maparukman. Ibagami dagiti ammo mi alintag. May papan iti makitaltalon. Denggan nan to nga ta. No ibagayo dagiti ibagbagayo alintag, Mikel. Denggan naman kinsan. Ibagamin tulat ta iti panagsasangon mi. No kaano pa'y adandani akong aganak. Isupay ti itatahol tinadagsa na problema. Yaway, umaya kaon. Ada akong tatang. Ay, kung nagtupay ka tasikan. Ala, sobra ka pa. Daag palisak biin. Uwan tatang. Tumay ka. Uwan gaya. Masaludsod ko man. Inalam ka na ti paltog mo. Saan tatang? Am kakapkapandak dagiti gwardya ni mayor. Nasaya at taamom tagsakbay. Sigurado akapkapan na ta. Iti papantay ti balayda. Ti parikot ko. No di na tadinggan ni mayor tatang. No muna tadandanin ag anak ni Amira. Di mo pala pampanunutan ti panaganak di asawam. Ti pa'y mo't agpasikal. Tikit di agdama ti rumbang apanunutan ta. Burog, at tao, itigate. Ang kakitaan katambuam no asino dagiti sangay ni. Uwan, mayor. Ani, imawag itay ni engineer may panggap iti may patpatakdar nga eskwilaan. Anya timbaga na. Naikapat na kano aminan dagiti pinay-deliver mo ang materyales idilawas na. O sige, hawagan man, tagsarita kami. O sige, mabit lang nga rodhani. Inakalaan ti cellphone ko kat in-charge ko itay. Mayor! Apay. Asino dagiti adda iti gate? Dagiti agkatugangan, mayor. Damigil kan madyas. Niya. Nagturedan ngay may. Gaputa kayat da kakano ang makasarita, mayor. Panggap, iti na ipalapayag kadakwada nga ikatay nyo edan akatalunan nyo. Masaya at maantay may da. Sige, pastra kami na burog. Hanggang kapkapan nyo da. Ang mga duwad da armas da. Ay, uwan, mayor. Inagarodan pastra kanida. Tuwa pangkis. Rayan niya ti bagbagata kami ya. Saanan ngagbaliw ti pangadang ko. Damigil ken na kay Matiyas mat, dagiti sa nga ili ni Papa. Wan iha, siguro kat na alarma na itinagwara sa nadamag nga ikatan tayo ida na katalunan tayo. Iso nga imbay da. Saan to nga tangad at dala nga isot pagsakitan ti ulo ni Papa? Iti panaikat nan kadakwada katalunan tayo, Mama. Panagkita kat saan iha? Ken mabalin nga isunton ti pagbut nga dagiti kakadwada amandalon no maikat dagiti nga katugangan. Anyan to nga rudan ti pagbanagan ti biyag da. Naawan ton ti taltalunan da. O di makitang danda. Wen angam kunamat ni Papa pagtalawan na pa yan ida iti sakop ti dagatayo. Makaamudan ton iti biyag da iha. Uray agbalindan ton nga agpalpalama ket awan ton ti bibiyang tayo kadakwada. Mayor, sana mabalin na basta ikatin na kami latan akatalunan niyaw. Tagab-abang kami ba? Dagayo ti agbalbalin abukbo. Ngayon inot amang pabagsak kanyak, Matyas. Iso amay parbanglaang ikatang kayo nakataluna. Adalintag saan nyo basta may katimay sa makitaltalon, mayor. Nulakit dita saan nga iso ti agboluntaryo nga agikat. Patwa bangges. Daga kitaltalunan nyo, akayat yung agawan. Kat na italawin ay tikagurak ka na kayo. Nga iso tinakapungtutak, nga ikatin kayo langan, akatalunak. Mayor, surutin niyo kumano niya tilintag.
Palto abanggis. Siyak ti mayor iti daytoy nga ili. Kat noan niya nagiti paglintagak. Iso ti masorot. Aglablabos kayo na yun, Mayor. Sana't siyak naglablabas. No di kat na kayo, Miguel. Inyawat ko dagiti taltalunan nyo apagbiyagan nyo. Ngam kayat yung madan agam-gaman kanyak. Tuntuntunan milang ti karbengan bay, kasagunayon pilintag mayor. Agbalbalin kayon agam rod di tinaga. Iso ala dingitak. No saan ngagbaliw ti panggedeng ko. Ikateng kayo nakatalunak. Kat pumanaw kayon itidagak. Ilaban mi ti karbangan mi, Mayor. Pan kami to agpatulong iti opisina, mabali na makatulong ka na kami. Iso asaan lang nga itati panagsasarita tayo, Mayor. Pues, kayo lahat tati kayat yung papananta surutin kayo. Sa anak amabuteng Matias, kanirubwat yung aminan ngalikaman nyo. Tay ti kabitan na panawan, pumanaw kayon itidaga. Anya, sana nagpakawan weno nagpakpakasi dagiti agkatugakan iti Aida, Mayor. Nakirinik yarda lang kanya. Iso abidot ti panang ipapan mo nga umay dagpakpakasi. Tapno malunag tirik na kadakwa da burog. Di talaga asahan ang mabalo sing-sing ti pangadang yung Mayor. Talaga asanan, uray nagpakpakawan da. Pagtalawag paidan ni disakop ti daga. Kasano nga ro din dagiti mula da, adi pa'y naapit, Mayor. Di panawan dalatan, di dapat may sorot. Malaksid no at daman na nagbali na maapit ka dagiti na imula da, itit daga, burok. Kastangag peso. Imputeng mi asaan nakam abasta mabalin nga ikaten. Ngam, talaga naturay wanay. Kunak lang aruden nga awan puso kan konsensya da di a tao. Ngam di mi ipalubos abasta ikaten nakamlatan nga agtaltalon. Anya nga ti plano yo. Rantami ti mapan iti ammuming opisina ti gobyerno. Ang makatulong kada kami. Kaano ti papanyo? Kaya't natamot ni Mayor ti makisango kada kayo iti opisina pagpatulungan nyo. Isuran ti makamo amang paayab kini mayon. Kuna naman, asurutin na kami iti kayat ming opisina a pagsasaritaan mi. Ala, sapay la ko mga rudta mornos dun ti panagsasarita yo. Noaddan makibalhaat kada kayo nga opisina ti gobyerno. Ubiingak pa'y, iti mulak na ti amangga paglinlinungak. Lukas ti anapudok. Apon pa yun nagtibilay. Anyan, ang nagrigat na panunutay. Panawak dun na itaw. Sino nagiti sumungat nagturong ditaw? Dapat iban. Kadwa na da pasaw. Kan nagiti daduma pa yung kakadwami aman nalaw. Umayla ditaw. Kanya nga tati ibagada. Mikel, apa yung nagsubli ka? Ada ka din nalipatan? Awan, ibatik lang dito yung barikas ko abunan. Tasaan ako na mapaniyetanon. Papanam nga rod. Apa yung ibatim tabunang mo? Adda na kaibaga kanyak anapan dagiti kakadwami aman nalon kinitatan. Iso ti papanag. Amot no anya ti pagsasaritaan da. Saan ka namapan? Mamam tulatan kinitatang no anya ti ibaga dagijay anapan ni Jibalay. Yung kayat kumot adumngag iti pagsasaritaan da. Nang runa kat ada sangsangun tayo ita. Anadagsan a problema tayo. Mama! Oh, apa iha? Anya ti ibagam, takas taunay ti apuram ngay masidag. Aday may nang ibaga akatalag tayo. Agmimiting ka naman ng dagiti katalunan tayo. Anya? Sa dino ti pagmimitingan da? Iti ka no ayan dala kay Matsyas. Simberkwensa! Masapol amaamuan ni papamday to yabanag iha. Ang mga noan niya manan ti mapampanunot da Matsyas kontra kada tayo. Yawag yung ardadagos, mama. Tapno malapdan ti anyaman nga adang dagiti katalunan tayo. Kontra kada tayo. Bye-bye, hindi lablaban niyo! Ano Matyas, Miguel! Pagkaragsakak, ti suportayo kada kami iti manugang ka o kakadwa. Mayat sa agpaiso. No agkukuyog tayo ang mapan iti balay da mayor. Kat da tayo amin ti makisarita kinkwana. Nga awan ti katen na kada tayo akatalunan na.
Mayat ti singasing yaw, amang kuyog kada kami amapanmanan iti balay ti mayor kakadwa. Agyaman kami unay kada kayaw. Ala, mapantayo nga rodain. Kabarang no nakasangput itan ni mayor iti balay da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Agripina, gawin akon. Bye. Pato abangkis. Amang ano mapanunot man dagiti katalunak ti mapanidya balay. Kat ijay ti pag-uom mo ganda. Mayor, anyat mapaspasamak ka na kayo. Agawitan mo dong. Anya, di mat ada oraya nyo kamiting nyo pa'y, Mayor. Binilin ko ti sekretaryak. Makamon kadakwada. Nas ka na makawitan. Dapay, Mayor. Ada ka di saan anasayat apasama kay balayo. Awan, di ka nagsaludsod. Pagandari mong tilugan tapapantan. Himawag ni senyoram. Kat nag-uom mong kanumanan dagiti katalunak. Anya. Abangan numapandamang riribo kay balay. Hala, ang gawitan burog. Amira, anak. Apay nanan, anya di ba kayo? Kasta unay tindaras yung may masideg. Ada nang ibaga kanyak. Amapan ka no da abalayan kan dagiti kakadwana iti pagtaangan da mayor. Anya? Una Mira, tapno kontraan da kano ti ibagbaga ni mayor. Apa nang ikat na kada Miguel kan abalayan akatalunan na. Apay ang pantapay laang. Namnamahan da ka di adenggan idati mayor? Ay na, madanahagan no patuluyan da timapan. Mapanak iti ayanda. Lapdak ida mapan iti balay da mayor. Saan na Mira? Dito'y kalatan balay. Ne, dandani kan aganat. Saklatan ti mapan manglapad kadakwada. Sige nga rod nanang, mapan kayon. Barang maabutan niyo pa ida. Sige, inyakaw. Ay, Diyos ko. Isuri ako madatahati cellphone kan dagiti kakadwa da iti rumpang aramitin da. Tiyo ay palupos nga daman ng ronso ariripok. Bisa? Ti cellphone ko, adaw mo awag. Saan mo ta nakapunbok? Hello? Kumusta ka, Amira? Mayor Placido. Agyaman na agtati mo nalipatan, tinasamlit at imag ko, mahal. Ayop ka. Mahal tarupan. Oy, say-sayatem ti makisarita kanya, Kamira. Tama nga numapunwarak, ket ataman ng dakas nga rami nagking kawin no iti pamilyam. Demonyo ka! Kaya't mun sa manan ipagidag ti kinatimonyok. Say-sayatem ti panakisaritam kanya, Kamira. Anya ti bagam. Imawagag, nakayat ko nga ipakamuking ka. Ken, pagbagaam ti amamagraman na sawam, ngay sarding dan ti mangkon-kontra ka niyak. Kasano nga sardeng dati mang kontrakan ka? Kat ikatem idan akatalunam. Kabilitan, tay suda ti mangsugsug-sug kadagiti kakadwada tapno kalabanan na. Iswa na say-sayat langan ngay kadagina. Dakas ka talaga. Pato apanggis. Di mo ulit-ulitan at taksak. Tanapayagan nga mong na ito. Kadanto na tapanawan. Makarmakan to. Panagkunam kadikat kabuting ko na itakarmang ibagbagam. Adayo, ama pasamak kanyak na itamira. Nalaos ti soron ni Amira Borog iti na ibagak. Maragsakan kayo amasoron kada kayo ni Amira, Mayor. Wan, kaputakas joy. Masurusron da kaniya.
Kas dalay pagbagitang awantal na ti panagbiag da. Sige, partakam pa'y tagpataray. Tapno daras na makadano ni Jebalay, burog. Uwan, Mayor. Ni Agripina. Isumanan na ito yung mawawag. Hello, Agripina. Ayan yun, honey. Asidag kamin kan burog. Tarasan niyo. At tandag iti katalunan tayo iti sangot ti balay. Anya, pahatwa panggis. Ibagam ka dagiti gwardya pagtalawon dayda. Itay pa'y pagtaltalawin da ida. Gamti da kayat ti pumanaw. Sikat ti ur-urayan da. Pahatwa panggis. Talaga pagpungpungtoten da. Burog, paspasan pa'y tagpataray, patayapam numabalin. Nanang, kumusta tinapanan nyo? Nakasari tayo matlaan da, Miguel. Ay, saan ko anadanon idan iti nag-uumungan da anak ko? Napananda nga rudan. Una dagiti nagdamagak. Asangsang kamay sada kano anapan iti balay da mayor. Anya? Anya mo tan? Di ka unay agdandanag anak ko. Numuna ta, ay nagdandani ka naganak. Day talata ti kanay da sang kaibagayog danda ni aganak. Naman hapo, anjak magawidan ti agdanag nanang, mapalin ka di mo ta sa anak agdanag. No kasi mapanda Miguel iti balay da mayor. Barang awan dakas ang mapasamak iti papanmanan da Miguel iti balay da mayor anak ko. Agkararag takidi iti Diyos. Rumwar ka kumadi ta balayaw. Tay tuloy tayo tagsasarita. Sangwin na kami. Di yung kumay kata na Miguel kan Machos! Magdaldalo, Mayor! Dad! Nay. Tilugan ni Mayor Tatang. Isulti dimdan. Saan kayo nagpanik ka kadwa? Agtal na kayo lang. Nagpaputok lang ni Mayor. Saan da tayo pinaturungan iti paltaw? Iso adi kay agbutay. Uwan ka kadwa. Kalma. Patwa panggis. Anya ti kadayo dito sangot ti balay ko. Kahit yun, tapaltugan kayo amin. Son, Mayor! Son! O sige. Patayon na kami amin, Mayor. No iso ti kahit yun. Awan tigaway mi kada kayo tawan armas mi. Ngam imay kami lang dito eh. Tapno umay da kay manen kasarita. Nagsasarita tayo, Miguel. Di kay ka di makawaawat iti sa oken Matyas. Di ko may katinita mayo. Di ko may katinino. Saan ba? Ikatakidan. Taiso dati manginadaulo ka na kayo amang kontra kanyak. Nabayagan na buong ti ulok na gito yung katugangan. Awan ka din ti pagnaan ti sarita ka na kayo mayor. Na kayo matlang tinangpuor itirang tay itinagbabautang tayo Matyas. Iswala tingidat. Ngam saanan ngagbaliw ti panggandang ko. Di mi kayat apanawan ti dagang ilablaban mi, Mayor. Tondo! Irubat yung kitden dagiti alikamon nyo kat pumanaw kayo ni disakop ti dagak. Saan kayo nakasapulan? Tapasig kaya pagsakitan ti ulok, pato apanggis. Saan nga panumusan nila pumanaw mayor? Saan mi o Kaya't yung arod nga oray na kayo, kat iraman ko apapanawan. Aglablabos kayon, Mayor. Dakay taglablabas. Kat no kaya't kyo tinasayaat, pumanaw kayon iti sangot ti balay ko. Di kay kumang mangriribo. Di na kami kumapapanawan. Adupay ti kayat mingay baga ka na kayaw. Pumanaw kayon! Di kang pumanaw, Mayor. Kaya't yung aron, tapaltugan kayo. No di kaya't ti pumanaw. Sige, patayin na kami nawan asikan konsensyam. Di nakaritan. Taamangan nujak mapuutan ti ramay ko amang kalbit ti gatilyo ti paltog ko. Pato abanggis. Ibabam tapaltog mo burog. Amang dumaylaw ang kang agpaiso. Katsyak yung balinadakas kanagitid tao. Sumampulak iti uray may isa lang kadakwada mayor. Tabarang isot pagbut nga da. Salbag ka! Kunak kay babangon di paltog mo. Di mo na naulan, di kinamayor ko. Ay, sorry mayor. Hala!
Pumanaw kayo matan. Tapno awan ti kulo. Panaw! Diyos ko, anya nga tanti mapaspasamak iti napananda, Mikel. Apay nga awan dapay. Amira, pwede ka makatanda. Uno, aga nagkakadain anak ko. Ah? Ay, takayungot nanang. Dahil tala pa naganak ko tisang ka sa uyo. Ay, Kasano adyak madanagan kat awan pa'y ni Miguel. kunakmat, adi ka madanagan. Ay, anya nga tanti mapaspasamak kadakwada. Nanang, saan amabalin niya jak agdanag? Ay, Amira, nanang, iso day makilukat yung mantiri daw. Iso ni Miguel. Mabitlaan. Ang yaman nagtatakan. Amira, Onya, kumusta? Anyat na pasamak. Ang yaman nakatawan daga sa napasamak kada kayo kan tatang. Ayan ni tatang. imanaw ka ang aminin iti saong ti balay da mayor. Kat, Nakasarita yung ka din ni Mayor, anak ko. Wan nanang, anyat na pagsasaritaan nyo. talaga abim matunti puso ni mayor. Tauray ka sanot pa nang ipapilit agiti kakadwami, adi na kam ikaten akatalunan na. Saan kanon ang mabalosing-sing ti pangadan na? Anya, di, panawan tayo nga rodan tayo, di makalan tayo alugar, Miguel. Saan? Uray anyat ibagbagan ni mayor. Saan tayo apumanaw? Ilaban tayo, ti kalintigan tayo, Amira. Ngam kasano? Makipinatay kayo? Saan? No diket in kami itinamnamaan mi makatulong kada tayo. Hun ang natangken dagiti amin na pangadan ti Mayor. Uray pay. Tasido, narigat mon samat ang mapapanaw da Miguel kan matjas iti sakop ti daga tayo. Natangtangkan dan samat ngam iti sikan. Sana mabalan! Ay! Ano yung parsak mo ting iga mamabaso? Gabuta kas lasim gad ti pungtot ko gapo iti naibagam. Katalunak lang da Miguel. Ngam kas jay kit din ti naibagam Agripina. Kaputa di damat pumanaw, isot pagkunaka, natangkanda. Kaya't mo tapo ora kida si bibiyag, tauray madadalan ti dayaw ko. Saan, Placido? Di mo dadaalan tinapintas a reputasyon mo kadagiti kakailian tayo. Tapno si kantumanan ti ibutos da amayorin ton eleksyon. Wes, di mon ulitin nga ibaga kanyak di kasjay. Tadarasak ngagpungtot. Kita mga nuligisik idakas latimal no siyak ti makapungtot Agripina. Uwan na, ani. Kasano no di dalat na pumanaw? Pawaywayak kiday di talungal daw pa nagsaganada. Ngem no di danto pa'y pumanaw. Makita danton ti kinademonyo ni Placido. Kaanong itong nga ti ipapantayo iti opisina mabalin na makatulong kada tayo, tatan. Saan ta na baybayagag? Mapantan inton bigat. O sige, tatan. Lukaano pa ya kaslaadan namnama tayo, ama agraryo ti daga at talunin tayo. Isupay ti panang papanaw ka na ti Mayor. Banag anakakaskas ang apanunutan tatang. Ngamuurean niya't ibagbagan ni Mayor. Di kam talawan ti balay mi. Oresak, awan planok a pumanaw iti dati alugar. Kinawan amok apapanan tatang. Iso nagkadkadak apumanaw iti daga at di maklak. Mangayab kay ti kakadwam, tadda pangibaunak kada kayo burog. Sorry ng Mayor. Mapan kayo ti balay da Miguel kan Matias. In kami kadigudasan ni Dan Mayor. Saan? Di udang ranida. Ang mga nuadadang agribildida. Anya nga rod ti aramidan mi Mayor. Ingkay baga apawaywayak pa iday ti talungal daw. Ngan kalpasan day ta. Saan ko'y da na kaya ta makita iti sakop ti dagak? Anya. No kasta. Taningan yon ti kaadada dito'y San Simon Mayor. Anya ti plano yo.
No saan dan tulatang agtungpal iti bandaryo, Mayor. Lading itek ngem jakpail na may bagaburog. Ibagak tulang di planok, no sanda pail lang pumanaw, kalpasan tited ko kadakwada apawayway. Nagtignayan daburog. Kita ekman no di makigtot damigil kan matjas. Sino nga to na ito yung umawawag? Hello? Hello kung nakakapayat di nga sumungbad. Sino ka nga umawawag? Apay? Awan dilam? Hello? Mabitla ay! Naimbagal daw mo lakay Matyas. Burog. Anya tigagaram. Ada pa'y kakatuwa. Mabutong kan sa amat. Saan kayo mo't kidya kabutang? Tada kayo timay dito balay. Ngam anya kaday tigagarayaw. Andabilin kada kami ni Mayor arumpeng unay amaamwan niyo lakay Matyas. Anya day ta? Unana, apawaywayan na kayo pa'y iti talong aldaw. At kalpasan tinaitad apawayway kada kayo kan ni Miguel. Di na kayton kayat amakita iti sakop ti dagana. Anya? Rug-rugyan yun ti agirubat kadagay ti agargarit kyo lakay Matyas. Taamangan no addan tukid di malipatan nyo ngay tugot iti papanaw yo. Numalpas tinaitad kada kayo apawayway. Ibagam ka ni Mayor. Asan kami apumanaw dito'y? Dito uya ka nagubeng. Nagbaraw, nangasawa, aginggat lima kayak. So dito uyak mo't lang nga matay. Anya, takayat mo ka din ti matay lakay Matyas. Uray anyat ibagbagayaw. Saan da kami mabutbutang ka ni Miguel? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido, apay ngawan matlaang ang daburog. Pinatay dan samat idan. Ta sino kumatimang patay ka dakwada? Da Miguel kan Matyas. Anya ti amo tayo. No tinagtagbat dan dagiti tao. Apay nga katawa ka? Paltog ti armas dagiti tao kagripina. Sagat matay dan iti panang tagtagbat da kadakwada. Di na pa'y katinutil amin ang nukasta. Ala, parang no makasubli damat laang dito'y balaya si kakaradkad. Nuanya la di tati pagdandanagam. Nga padaseng damigiladang randag itim baon ko amakisarita kadakwada. Nukasta ti aramiden da. Ang mga numatay damin. Karuruar lang dananang kin amira anapan nagnag na. Madan umaya sa ngaili. Mabit lang! Umaya kon! Pagmalaw mo, tagal. Burog. Anya tiran tayo. Tadapay kakadwam ngay may. Tadda ka di mat panagbutang mo akas iti kadugangam. Anya ti kati asawen. Naggapukay ka din iti ayan na tatang. Buwag. Naggapo kami ni Jai. Kat anya ti narami diyo iti katugangak. Zan ka madanagan, Miguel. Awan dakas nga naramid mi iti katugangam. Uray inkanto kitaan. Si bibiyag. Anya nga rutiran tayo. Kaya't milang ay danon. Ti kayat apay baga ni Mayor kada kayo. Anya reta?
Nang tagtitalong aldaw nga ultimatum apawayway kada kayo. Nga mangisagana kadagiti gargarat. Kat kalpasantin tad na pawayway. Di nanton kayat amakita pa'y ti aniniwan niyo. Anya. Kat no di kam lata pumanaw. Anya ti aramidan ti amom kada kami. Burog. Anja ka mo. Tadi namat imbaga. Ngam urayan nyo kadi pa'y nga ada aramidan na adakas kala kayo. Sakbay apanawan nyo ti daghana. Dito'y ang lugar tinakaya nakak. Kandibaklak, burog. Katsak kayat apanawan na ito ang lugar. Saan nyo kuman apagpungtutan ni Mayor? Pumanaw kayo no kayat yung awan ti dakas ang mapasama. Tatang, umayak man. Umayo ilo ka tiri daw. Kunaklan no da na panan yun. Nabayag kayo si Mungpat. Apay nga imay ka. Anda ka din napatig nga ibagam. Awan mo't kit di tatang. Ngam, napan kami ngamin nagpagnapag na ni nanang. Gapu iti umadari na panaganak ko. Ngam, di magasak lang ta. Makaininumak. Sige, sumunod ka nga raw, tawinam ka. Kat niya balayan, ayan na nga raw day. Ada di ta tersina. Makisarsarita iti kumari na. Sige, mapit lang, tayo na mangalat inumam. Tay saan na nalamis Yaway. Ay, Anay, at ko yun, ti inumam manakaw. agyaman nagtatang. Imay ijibalayo daburaw kung nagiti kakatuana. Saan mat? Awan daman itay pimanaw kami kininanang. Apay, imay da ditoy? Uli nga raw, unada nga isumlat dati umay ijibalayaw. Ni, awan mat na nakit kita mi tatang. Di wala siguro nakita ida, ta adalugan ta. Anya timbagada kada kayo? Pawaywayan na tayo kanaw ti talungal daw. Kalpasan na ita, di na tayo to kanon kayat na makita ti mayor. Anya, kat no saan tayo apumanaw di ti dagada? Anya't aramidin da kada tayo. Dahil ta ti Jack Amaw. Sigurado, anda planuin na nga ramida. Pato apang kisa. Inugat at timawag at di sumong bata. Bueno, nagbidtot, itinawagan ba? Mayor, kami. Nasaya at kat kumusta din ng ibauna ka na kayo, Borog? Nakarik na nga agpada damatyas kan Miguel ti panagamak idi makita da kami kadagiti kakadwak Mayor. Kasano? Adi dagdanag nga nakakita ka na kayo kat nagdadakkel nagaatidog na giti armasyon apan. Idi imbaga amin tigagarami Mayor. Katagos dala anak pasin na ay tinunag. No pa'y makauma na ito'y at tapik Borog. Bye-bye amlatan. Sigurado ngag problema na iti osto. Gapo itinaibagayo kadakwada. Uwan Mayor. Ngam kunada nga uray anya ti bagbagayo kadakwada. Kat di da kanu kayat apanawan ti lugar anak kaerwaman da. Aniya? Ha! Makauray dan sa iti sana nasaya at no di da pa'y lapumanaw. Kalpasan, tinted ko apawayway Borog. Yan nga ti plano yo Mayor. Dagulit kamot amay sa. Kunak lang arudan na jak pa'y ibaga. Sangkada magmuleda. Amuyo ka diti plano ni Papa? No saan lahat ng agtungpal da Miguel kinlakay Matyas iti kayat na mapasama? Saan ko nga amo, iha? Nila ang burog tinakamwak nga dapang panggapan nga aramidan ni papang mo. No di nantulat ta mapapanaw dagiti agkatugangan ni ti dagatay. Saan ka nung amo ni burog ti plano ni Papa? Kasaan ka nung matakayat nga ibagan ni Papa? Payamlatan ni papang mo. Di namat nga taigasang-gasat ti kinamayor na gapulaan ka da Miguel kan Matyas. Ay, sige.
Padasek tuman adamagan kin ni Papa. Bareng kayat nang ibaga kanya. Miguel, Amira, anda ka magayaman. Ayan ni Nanang. nagbati pa'y langit ti kumari na di magasan mi. Iso ngay manaklatan na nagawin. Takayat ko adamagan no imayan dito yung burog. Wen, imaydan. Ngam, apay nga mum ang nagpasyar na burog kung nagiti kakadwa na dito eh. Di magas kami nga mindiayan ni Tatang. Kat imbaga natin na pasamak. Urean niya ti bagbaga ni Mayor. Ure ada ultimatum ngayon na kada tayo. Saan tayo apumanaw dito eh? Kasano nga rodan? Adala kiti dakas nga ramidan na kada tayo. Kalpasan ti pawayway. Di ka agdanan. Inkarimot na giti padami aman nalon, asaan datay abaybayan. Papa, mabalin ka titi ag saludson? Anya da ita? Anya ti pangpanggapan yung aramidan kada Miguel kan lakay matchas. Saan dalata pumanaw iti sakop ti dagata yo. Kalpasan tin tedyo apawayway. Lading ita ngamjakpay. Maibagay ta. Taapay kumadiyo kahit nga ibaga, Papa. Mga numabulilya so ti blanok no ibagakon ka na kayo. Sanak mo ta chismosa, tapno ibunan nagkuten nyaman day ta plano yo, Papa. Amok! Ngamuray pa'y. Iso apasinsya ka na. Yagpay la ibagay ta ti planok. Miguel, di ko na mapangkay di talong yung nakasapatos ka mat. Itatitulag mi kinitatang. Ngay papan mi iti opisina, anam namaan mi ang makatulong kada tayo. Lukas ta, dagasam ni Tatang. Wen, ngam ti motorsiklo klatan ti pagluganan mi. Taras kami adumanon. Aganat ka, hindi pa nagmanihom. Wen, katanadam mo ti bagin. Katni, amo mo ti katwasawan. Wan, maumaak iti kastasang kaibagayo lati panggat ti panaganak ko. Di ka kadi madanagan kanyak. Damat inanang akad-kadwak. Sapay na ko ma. Ta iti papan mi, kinitatang iti reto yung opisina. At dantun pa kabang aran tayo. Papa na, miha. Mapan kami kiniburog iji bantay, Mama. Ingka ka di man na naginsayo a pumaltog. Wan, Mama. Anya, kayo ka diti sumurot? Tapno makita yung mat, no kasano ti pa nag-practice ko pumaltog. Diyak kayat, ta mga numadisgrasya naktumanan. Saanan, Mama? Tadyak matan mabutang amang kalbit iti gatilyo? Tapay nga bin nga is mamlaunay, di makasursuro. Imbagak kada kayo idin. Tapno damat alaban ko no dagpanggap manan kanya kiti dakas. Kan tapno makatulong akmat kini Papa. Madadagiti kayat na ama ipatungpal. At dadagiti tao ni papam amadadaan amang ipatungpal kadagiti kayat na amaarami diha. Uray pay, Mama. May mayat matlang no mukmat ti pumaltog. Dabareng syakton ti pusgan ni Papa amang idaulo kadagiti tao tayo. Anyangay, adda ka mat gaya man. Kumusta tinapanan nyo kan Tatang? Oh, Saan da kayo kadi asinango iti opisina anapanan nyo? naira na ang naggahi ti panakabus ti opisina anapanan mi. Isungawan ti nagapuanan mi kinitatang. Kasano nga rudan? Anya ti ramidan nyo itan? Dandanin ti ingkadang ti mayor ngay papanaw tayo dito eh. Tsaka ma, Amira. Aging paki kami kading kininanang kadagiti gargarot tayo. Alam, sa din mo ti papanan tayo na pumanaw tayo dito eh. Saan? Saan, Amira? Di kay agirubwat karagiti alikanon tayo. Saan tayo apumanaw iti da iti alugar? Anya ti bagayo kakadwa, tay may kayo diti balay. May kami matkas! Mayat mi ngay baga, masidadaan kami ang mangikanawa ka na kayo kontra gini mayon. Agyaman kami unay ka na kayaw. Bayan yaw, ibagak to iti manugang ka o timbagayo kanya. Imbaga dagiti kakadwa tayo aman nanon. Anak kasagana da amang ikanawa kada tayo. Nuan yan tuman ti aramiden ni Mayor kalpasan tinted na apawayway. Uy, Miguel, kunada, anak kasagana da, mangbantay kada tayo. No kasta, nasaysayat ang makipagyan kayo pailaan kada kami.
Tapno sana magudwa ti Bunggoy. Umay kayo pa lang iti balay. Anya, ay saan? Diyak kaya ta panawan ti balay ka. Ngam dagiti kakadwa tayo ti marigatan. No saan tayo ngagtitipon tatang. Iso nga umay kayo tupay lang iti balay. Panunutak pa nga raw. At nangamin na iti tarakin ka, kanayan ko pakanain. Umay da tayo bantayan, dagiti kakadwayo, kalpasan tinaitid apawayway. Wen, iso adi ka kumaunay nagdandanay. Ay. Tano ado ti makitan to ni Mayor amang bambantay kada tayo. Di na nga tamutin ipatuloy. Nanyan tuman ti panggap na nga ramidan kada tayo. Wen, Miguel. Ang imbaga kinitatang, anasaysayat no umay pailaang makipagyan kada tayo. Apay, Iti kasta, sana magudwa ti Bunggoy dagiti agbantay. una niya. Imbagam ko man ka ni tatang. Imbagak, nga mada pa nagkidkid na. Tada kanumot dagiti taraken na akanayon na apakanan iti binigat. Bayam, siyak ton ti mapan iti balay. Siyak ti mga lukoy ka ni tatang. Ah, un man nga rod. Nasaysayat no agtitipon tayo. Tapno dakdakkel ti puwersa dagiti umay mang bantay kada tayo. Umaya kaon. Naimbagngal daw yung tatang. Si kamot gaya manakaw. Umay ka. Agyaman na tatang. Anya ka diti ibagam. Naistorya ngamin kanyak ni Miguel. Naibaga na ti plano dagiti kakadwa tayo aman nalon. Nga umay da tayo to kanubantayan. Kalpasan ti maitid apawayway kada tayo. Uwain, iso ti may da imbaga diti balay. May mayat nga umay kayo pailangan iti balay tatang. Tapno may santo lang abalay ti bantayan dagiti kakadwa tayo. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.